o te toe whatalawhatu i tatu whiro inga ni nei fiafi sa moale atunu pele ia ua maua fo ili nei ava noa tatu te toe whiro iai ia mau tō silisila mai o mātamatatu ia a o maua pea le soifua ma le langi e mamā i lau folaunga ia masausawalinga o lia manuia ia le nei fiafi o le fiafi o le aso to'ona ia i mātou le o te ale titi ale afoleono ua tasi minuti te aile afoleono ia masalo o le te ale na po o le fia afortolu ia titatu e o kilani ma Samoa ia e arte tonunga ma le ngang whaftai le tua ua o le tatu lapa whainga malanga e tau matele ete i tai ia le fua mai le nei e so fou e whapopo ia solo soifua ma lo wola ia tatu te fia mo tatu ori ai ia a o tatu uia ia ala o mea whaingofie o mea whaingata ia o mea fo i tu atu ngā whailo o whitai i malu soifua ma lo wola a le mesilia o na tāua ia o le laualunga pea ma le maualunga o le tausinga o le tatu mataisili i lo soifua ma lo wola i le foi la u tatu toe aulia manuia te manatu o le ua asasa pa ia le nei o le li i ati tatu i Samoa o New Zealand o Australia o Europa ia le ftoa matu i le stona i nei ia po le asasa pati fo i whiangai ma le kalisi asofitu tatu ai le au Politisano au Kirsiano ia pe o le tatu lea whaitau le asasa matu tai au ia le asasa pa ia o le li ia po le ale whaitau e se aso ma teimi mai tūla ia o le tatu whaitau fo i leo o mai o le senga o le tau i lea teimi ma lea teimi ia le ia se mesili ia e pe fesusu ia le tau pe fesusu ia i le teimi ia a o le mea tāua o le tausinga whai pea a lo tatu matai sili i le langi o mafuai o no tatu pene ia e uia i na tatu le vaitino ia tatu militino ma paitino ia le lava tatu te vaia i lungo penga te whailangi ia mani fo i whainga fau ua o iai fo le nei au ngātu pulang pi le masani e tatu mai le tatu laiti ia pi o si le tio fo ale le fa fasimaa le ono fasimaa ia mase wae ta ia tua tau no le tau faton tonu ai ia le meo le o ava noa e maua le ia le leo le tio mtu rang fa pena ia le nei foi vai tei ia o ese fo o fia lua ia ta mai titi e malana le tio la foi o telefoni fai ma le tio telefoni e mawhai te mau mai mea mena le ina tau tatu wharongorongo le nei vai tau mo meo o smart TV, smartphones. Ia tatu o lori o por smart ia na te sila fia o te loa. A o ia mea uma. Ile ia se isi whapea o sona potom, sona tamai o le maa ele ngā o tatu mataisili. Mafuai o na maua le tangata ia le tamai lea, le poto lea. Ioe. Po fea lava masau iai le mafau le sai nisi. O lea. Ioe. E tasi ale whaitau o le atua e ou, le poto e ou, le mataisau e ou, ia le fuafuanga. Io ia lava na e ou mea uma i le soifua ma le ola. Ia o le asato na i le nei, ia i mātou le ua pongisa, io e le ua matua ngoto i whalapa le la i lona no fuanga e masani ai, ia mātou tala pena fule i le aso sa tai au, ia po le sa i o le aso tai au. Ia, ua e silafia ma uloa. E ngoto i whalole la. I Samoa lava ia.
ia sisi mea pau ale o le leo tatou te whaarongo i ai. Tole, pai ta mai tia mai whale la whaile lot. Yesu e o te fia whai, o la utaulanga ia te oe, o la utaulanga whawhetai, i lo alo fafua mai. Ai whai inia se whea wheau, a o mawha ia e tatau malo walo. Fafua mai atoa loma liu e olai. Taulanga ia aile tu sai Yesu ilo walo famai. Tau o se mea he ilongai o lo matu wa whaafetai. Yes, na mo matu tua. Tor tasi io le tua te ma le tua le nas. Le lava le tua feita ulang. Sili le ulang ai ola ai tangata masa. What la chef ne ta dia mana le was wa mai ia sa te o ia le mala malama o tu na o ngoto tu fo i le tu le pai sa fai mata iala i le tangata au mala malama o matu ia i le pomisa si teimi se tu la mo mua o le a ta oto fo i moenga ta oto ma mo moe ma marolo sa ia i o matu tangata mo lo waso pa ia tai au ni wa fasolo ina afia filisia tu o le lalangi au lau au whaingalunga tu la la i le la ia na unga ina le upu fola whanongolongo lo watulu wana whapenau na talaia whaitutoa maota malao ta pua i o lau fio maulu whale atu lau whanau se ia tō mai lau upu e tō matawai o mātou tangata i te talo ta mai ni asa whaftai tele whaftai lo walofa tu noa wa lau tasia i mātou uma whaftai le atua i mea uma la i lau leo leonga i lo mātou whafo ma lo mātou ulu whale mai e mai te mai whanau ma marolonga mai a onga o le waiasa mātou te talo le nei tula te mai ia tuina atu luma i tautua ma le awanga masani vai vaia li tangata na te leilo se mea au lau fio e marolosia o ta i mai oe whatonu fo lau wa i whatonu tangata e whalongo fo i manino whalongo fo i mane e ai to file mu ini mata upu tala noina o te tala tamai uina mai aru nganga e tautu ua le vai o tangata pe mi fo i tatu ta ape whato whai le nepo ia tu o iau i le mato wa o te talo tamai mafteina e mato aru nganga
talo I lau whamangalonga. Ka mai whamangalo mātou uma I toto pa I o e ke wisoro mātou li I mat whaola. Wi mangalo ai mea uma. Yesu le tunga whaola wole mal awa. Amen. Ia, malore on sa. Ia e. Malore whaatotoa. Ia e. Ulia fu ua tatu lia nei. Na ua iai o tau le amatanga o le nei vai aso sa. Le ua iaso le vai aso sa. Ia na ua tau iai I le aso pa ia o le atua. Le ato a matua sto. Na I nei. Ia e. Ia le ngang whaftai le atua. E o te... Patalo fatuai sa moa I le pa ia man mamal fua mai mongo te tele se pa ia maungaiti o le au whaingalunga te tofi a le atua I so se whatawhai taulanga o le au lau au sina o tu I le mulpapanga po le whala maula le mulila ia le utatut whai ingo le vai aso le amtanga fui leo le vai aso ngalue I nisi o vaenga o le lalulangi au lau tu tapua inga I le mwhain whangaluina pe au noa malena ia ele mfaifo ino manuia fo longa ma tau whainga utama whanau I so se tafa o le nei laro langi tainane foi. Le tapua inga sa moa o au ia le ngata o le lafo o tupe I le atunu ia au talo sanga le mawai e whai foi o le tatalo mai sa moa talo sian tama whanau ta ape le laro langi. Ia e whape foi no mātou no foi fafo. Ia ma to e au tilo atu wha le mafau wha le nganga e mana tuai le atunu na whana nau tupu maola e ai e le mwhai lava na ngalo o lona winga o tatu taru sanga e so o tai tatalo mai sa moa tatalo atu whafo nei ia au le aunga le wha moe moe ia tau I lo tatu matai ma whai tau mai e le ngalo le atunu pele I so se Samoa pe te nofo I Samoa pe te nofo I whafo mai Samoa o le tatu lava tau tapua inga I le mwhai na ngalo ai le atunu pele I le nau tatu Samoa e o foi tangata nu o isi motu tutua oi o le la tofo I le mtawhai ui esia so se tangata pele ia ia le mea na soifua ma whanau ia ma atofa e le tua e whaima tangata nu o lea le motu ma le motu le atu nu ma le atu nu ia siva na ia la se tangata o lo noa na te le manatua lo na tua nai ia ona whatoa mena e tā ua ele mea leo tatu to e tō ma na to reflect ia I mea na tatu sava vali mai ai ma mea na tatu ui mai ai ia ai pei ona o whai atu Samoa o le aso sa tai awa mātou o le aso sa o whai ngā taulanga, ia o le aso pule masanita tō le whakasa o le whai ngā me, io e au la me pula le na tua tuela o pese o tatua fiafi. Yesu o te fia whaila o taulanga, o le whai taulanga sili, o tai au, o te pena fui whai ngā taulanga, o e ro e whawhongwhong mai nei Amerika, ia o te pena rau taulanga mua tai au, o le mea lava ua ngata I le mawhai, ia o lava le nā matutoi. Ia e whawhitai le atua, ia o fōa I mai tupe tātou te whai taulanga. O an mea maninoa, le mana o mia le atua ni tātou tupe. Ai pe o au wala o le ata e whai e tātou e tali ai. Ai le ave I le atua. E ti velo pai ngā luenga leo tātou ta ua mo lotu mai kālesia. O le fe au le atua, o le ngā luenga le atua. E leo nofo mai le atua mwhapea, tu le pasau e mai lau tauranga, le ai. Sila tutoa ia ila mtau sitili, ia au foi ni whawhewheina se tangata. I tala mwhapea. E te malama loa oele Samoa, le ale me tau o le tauranga. Io I pio le tatu te wapa ia I le mo le, pai le alofo ta te whaingoina o le love offering.
ia le offering lava ia o le pi faapena le tatou faitau i ai ioe ia ai o tapena la le tatou faiga taulaga taeao manuia o whaalongonongo tu fo i Samoa. Ua tea uma i whainga taulanga aisi i a pe o le matua i tu ainga e whakasapi o le vaitemi nei o masina nei o whainga taulanga. E me sea matu ni Amerika. Ia o uma fo i la o na whainga taulanga ta pena mo le aso ataiao. Ia, lea le mea uma whai, lea le mea ua ngata le mawhai. Taulanga na matutoi. Atua ma le loto fia ua whai sau. Ioe. Yo no fai atu, o nei mea uma. I le mana o mea le atua ni tatu tupe. Io e tatu te fai taulanga e atia e ai le ngā ruenga le atua. Io ia e whai fo i la o fai ngā taulanga mo i nei. Ia o le pa ai fo i lana e kāre sia wau. O pui la o le whaatino ina o mātou i nei. Ia mātou te whanā le tau o le fai taulanga e ave i Samoa. Ai le ave i Samoa mātou taulanga. Io ai operate mai Samoa. Le whaonga ina o mātou taulanga. So e whai ala mo le development o Kalesia, ia me se fo i tangata fo i o le Kalesia whai mai whafo ma io e whaonga iai. Ia mai se aturanga e sese. Ia manino pea ia mo tu pele pa o sila fia mai loa ele tangata lutu. Ia o fea o anga iai lana whainga taulanga ia pe o taua le nasa mo le mele o te tapino atuai. Ele o whape o sau whai mai le atua ma tiro mai ia tatou pe whape fea na whailau taulanga. E tau tala tu mai vai temi o na mua le vai temi o le osi ngā taulanga. Yeso na mua. I to tala tuspa ia. A tatou lawa ia. I le tatou vai tau. Ia e malama i lau whainga taulanga. O lo sao i o tupe e te ave e le te le latu o nofo mai le atu na ave i lau taulanga. Le ai e ui atu louanga le lei i lau e Kalesia. O isi foi tangata ele ni tangata lolotu ai lafo latu taulanga i o fai taulanga i Kalesia foi ia ma TV latu o i foi nei tangata samu whapena latu le tau o le mero walu e te commit ma e asosi i tangata o le Kalesia ma whaatino ai lau taulanga ia e loa tonu ai te tonu o ne valana lei ona so se au lotu ai le manino le fa manino ina o mea ia. E lei u le lei. Io e. E lei u le lei i le tūlanga fo leanga o tupe tangata to tele. O lo o mawhai o na e tele fo ia ele fa peso io le o tala no sa o tua tele fo io e Kalesia la tu ti abusinga mele. Io e ia io e pe o le taua foi la le na e mataulia e tatu te taua no le winga o le taulanga tatu ia po ni fina unga foi e fai me vatu te e mai e te ui no la ile me o lau taulanga le mo le whaingo whiro na accept e a whape te latu i se au lotu i o e angalele ia e
to no fo matete no e ui lo le fai upu me pa pe ia mai o le taulanga lea e fisosoni fo ton e la tu le talana ia ona umalola ia le fa fina isia langa taua te le upu le taulanga o le upu taulanga o lo fausia i upu e lua o le tau ma le langa aine i le mea o le upu le whaongae i tina whai lele a mese ali tupa tina yaso o le o iei se tautua naso ia e moe taulanga ia pe whapea fui moe taulanga si vai po le ama le au whaina whamatala le upu taulanga o le tau e mwhaitatu whapea o le tautua langa langa o le tautua langa langa o le manatu o Samoa na mua o le tai o mai me ta o le tupe o lana o loa o mea ia leo tatu whaingoina te mine o mo le malo o le tonga o le meo le siapo o le whamoe la me teu ai mea ia teu malu io lea teu lalo tō whanga o li o tamali ma ainso si ainga i mo le ne fu le teu ai lalo ia le oloa le a Samoa io fa pela so se tangata Samoa lava e tautua lele e na te le teu maruina se oloa lea o le taimi a sulu atu ai le tangata i ate o le whamoe moe o le oloa lea e langa i lunga io pe sulu lalo le moenga pe sulu i fea po fea lava le me sulu ai o le whamoe moe o le teu ngā oa lea io e veteia e langa mai lunga ma me o loo teu manu ai o lana winga o le wa ai ar tatu atu so stangata tautua le lei tautua tavela tautua po le ala vato ngā tautua e na te le whaputua se oa e na te le whaputua se o loa lea le atu o le taimi a lua tuai e suru tuai tangata i ate oe e mabulua e langa le ale umi na teu se mea alfa moe e langa i lunga me na sa wale uplo le taulanga e langa i lunga e whai ai lea e te alofa ai i le tangata ua suru whai atu i ate oe o te whamtatu sa wale upulea o sa mora vai ia nu te to manatu ai la ia lea ma o reflect i le mea fu ina o wola mai ai o le taimi ai feo i mea nei o tō maanga yaso ia pea whapeo e whafonga mai le whaenga le utano atu ai so se taimi ia so se taimi ia e a foi e fai e me le tō maanga po le o feo ai foi o nai to ina e o e to toma peo lo e kokoma ia po mi koma anga po me foi o e tō mai le e tele ina o le babiao wa ta ilo le temine o te ro sui le temine le foi tatu fa longo tu tangata le na fa vale nei tamaki foi to ro mai sabai ile i tonga ia ona o sui foi penga nei aso io o aso ia pe e sava valia ar temi a roto manga o tai au po a masani ala no fa longo il temile o te o le titi te ia le langa o matu lunga fo le e lo matu tina no fo lunga le o metanga te fale ia na lo te fa e ma wala tamoi ata fa longo moe e ana le o fai upu ua fai tala ua fo ile ua amata ona fai upu ia te fa longo mai e lengi tangata ona matonu e fai si mau nu ututua oi
e savalia atu ai ta ia po ese foi me mama o mai ai ai sava vali le tae au i le tae au o opula matala no fa longo longo ia e fa pele tala ia o matu mai fai upo fai le ase ia se la langa e pili to fi ko mai se le pio ina sa o le fu le toma anga o le tonga mai o le me koma e ia la te mita te whaalongo tu pe atu la le ia lo matuto ina ia atu ia le moinga ko le ase me mai ia ai ai foi la te mia mai i se koma anga o le ase me kwa le ia se me ia ona whapea le tala le matuto ina talo fai ua tau mai ua o le se se ia o le talo moinga lo tuangi whapea na whengo tala ia matauria te tele loa ta ita pe sa o yese ia la lumo pele ai e pau ala le mena o lo ai sa o le tala asia matuto ia o malon tau ma vai lola ia le ona o role o tangata ina o me koma e tua e lunga si matuto ina ai lona of sa vali lo fo le makuko inga ile nu o le meo le tali mana wale mau atu se ia te ia ai ele ingata ia le fo ile o tangata ia ai fialua i matuto ina koma po le ala ia koma me ko inga kai awale on sauro o au le tangata o matou e tuli o mai loe o afele ile ko inga le sau ia atau mama o te pu e pasia wai fa sino mai le nu male le ngor ko inga me fa penale winga o nai tua manai tua ina malu matua na tatu wola mai fa longo atu lai le vai tau nei tu pangafo tala noa lungo telefoni ma ser apa ya sau le fa tele tu fea ai au mai ya le ie te le fia tos fuanga le ie po le to ngai le ma faina faia sa moa ana po inga me ona o le swing o le taimi ia le foi la o swing nei o atu pulang fa valea tu ata te lungo telefoni na ia atu toto io ona o le swinga ua fa tau le io o le swinga a pia no fai atu o soia ele fa ta wina pau ale o men fai o tala se vanala se tangata ele ma fo le voce into la po la se me avatu po la se me tadia ile anga le le ai winga i o tatu o le ua vala i sini ma tembili nei ua matua i le toe tutusa lapa le a fuana tutupu me le ia tonga le fe ave ni tala ia ona o le mata pe o tangata ese unga tupulanga me fila le me na ye tatu to tu ma to va ai ile tu na i ma menta tu wola mai ai o kasi te leo fale a ona faia tu ma matua mo tato ile me olea ele e winner sau o le se i tonga mau atu i le pito le ai na fo ile o ai tu lunga tu ina ne savat le ala me mau mai i lana savalinga le ona tu di lole mata i te avile ai i tu ina na koma mai so o le tāua le nā, o le tāua nā o Samoa na mua, ua leo toi maua i le taimine nei. Io pe ua falala mea i le tupe. Ave fui se ie, komato ave se ie whaasiusi umata, pe toi fui mai le ie. Ia po le a fui se pusa apa, pe le ase mea maua pe mau mese tupe. O winga na, ua sui ai le vai taimine nei, mai vai taimi ia na tātou wola mai ai. Io ua mai tu tatu temi ua tatonu le tula fitu le toi tula atua ia ona o mai le tatu o mai le tatu a fo i on malo o ni aso
Ia, orina, ai ai nei mata uputau. Sa o faitauina le pepa mai tutuila. O le ta o Samoa News. O Samoa News. So tango ai o maina le a fo le lipoti Samoa News. E lipoti mai ai ia le angi fo ia le tatu to ina matua. Ia ono le pepa e whapalangi. Tong fe whamtatalatu ia le itulanga le lei ia le o le malama o fasolo ino tali loa ma uma tatala e whamatala i lea tu ingatu ina matua whapea. Io e. O le loa po le a le o al pepa tutuila Samonis ua nga iai ma whai ai lana whamatalanga. E o lo o pe o le au mai ua le utoe au ngā a ua i lolo ua le toe au ngā whamawai. Io e. Lea whapea mai siana sina tamai whasi upu lea le whapalangi le pepa le Samoa News. The rumors are that he should have both legs cut or ambulated. He had an accident, a fall, and his legs are absolutely useless. That's what I am told, he said Sailele. Pai mai o na po se car accident, pe na pau, na mafuai o na whaaleang. Asi sau po la tasile bai. Asi sau o na a au umai lua. Ma ua avesia. Au lela sau maritala. That's what I am told. O lono winga. O le whapea mai o ia. Ai fōringa mai o se sina matua le tala le ia tea. Po le halawa le tua inga mea. Ua pe ua whaisi ma mau te leo le alu tua ina. Pe ua whaisi ma mau te leo lana tau whaaleanga. Lea ua whaaleanga i le newspaper a le malo tuila ma manua. O e whai tau tiro i ai le pepa nela tua i li poti al Samoa one day ago. No, 5 hours ago. Ia le vaenga lea. Pei o le whanau noanga sili le ua tatu wawa ai e tua ina. O le iloa le vā. O le iloa le mea le limitai ia le mea le tau whaleanga. E se whautala i lea tala ua whai. Le au mai whai mai o le rumors ina te whangai. Le wingo i tala. The rumors are that he should have both legs cut. Emulated. He had an accident, a fall, and his legs are absolutely useless. That's what I am told. Tula e paset. Le ua anga ia e le motu. I le whapeo o yeini me o lilo atu ia atu tuila manua. Mea umalai tutupu i poru e lo uma tuila i le minute po le, not even a minute, sekone. Au le winga o le tala. O le tau whaaleanga ua ovat o malosi tele. O le ua o mai atu tuila manua e whaaleanga mai manatua. A whai tau i e tangata tuila manua. O tangata whai mawhau. Ia e tatu tarano atiri ai le ua o mai ia le tatu ango ni Yesu. Ia ma lore fo lau manuia. Wa o mai le fionga i lau fitaringa mafnua. Ma lo te manatu o le asosa le nei o le asosa ia o le atua le nei ia te utou New Zealand.
ia te atununga ia pe sa lotu pe li lotu foi ia al fakta ia ile tua ia leo va ia tu surutino ia o lo mania o e tamata ia fia mai ile ta por kala masani e fatalo fa mai ma ai va mai to fa fonga le tu ma fa lo le ai ile lo ngona tu e Langona mai? ia na waye Ia, malo le soifua maua tula epa. Moni, o le asapa ia le nei o le tua le nei tae au, o i o le uli nei mātou. Ia tau tino manino atu lava sa boe lau fafunga anga. E le i o le nei a inga i le sauninga a rotu le nei tae au o i fufuanga foi. Ia man, le malo si o tino, talo mai le pisi ana nafi. Ia ai to e fate ia fo inisi fo i toto nia le nei aso. Mea lor so i fua maua ma lor le langi ma. Ia fatalo fatu i tupu mai e matamali i a mai se foi au na tutofia le atua o lo whapea o na whafonga mai ma maua le ta au nanga. E le nei tae au le asale nei a mātou ma na ia le tau o whaifo sina vela o mātou nei New Zealand. Ia o le tūlanga na iei tula epa i alo mai o te tali tonu. Te le fo ini ata ua mata upu ua delay ua tauna wha ailoa. Ia o le se whaapi i atu lea lau whaatalofa tula epa ta tonu ua lewana e lunga le ea. Ia whaifalau i o mamanu le atu. Ia mai se fo inisi po fele tulu inga laulangi e maua mai ele au nanga a le lupe whaalele ia malo le folau alo maia. malo whaftai i oe nei ele i leva telefo ina i lunga o le tatou leva na mata ia whaftai o le ua tati tau ana i whatasi atu. La whapeo ta whela fua i a tamta upu. Ona e te tau mai, o lea o te lunga o le mata upu mai le pepa Amerika Samoa. Ioe o le pepa pe o lo Samoa News. Le Samoa News. Ua o atu iai ia le mae fo i ortoina. Ma whaelo atu i Amerika Samoa, le pepa Amerika Samoa. Ia ua tatau ona whaamawai le lipania. Ua iloa lole ato le ato toa lona malosi. Ia, e langa la e mana ia whaitau ato iai ai oka ni tala whaatupu na ulo i e tonu. Aina o si vai ngale tiki alina utango au mai. E tau atu ai. O le manatu o to ina. Whai mai o tangata na tau atu i a teia. Pēna la vese ta vale, pēna pa ia. Ua tau ai o na aia se ngā ruenga i o na au. Ta tipi uma vai lua. Tula ua whafonga anga sa mo, tula e pa e whapio na e lalwhau. Se o tula e pa wa lewa na hola le o langa pepelo. Ia la whawhewhia na whaile nā tala whaatupu. Whapia wa ta watu. Na wa poto e alo e tau whapia o se whamatalanga sistangata. Ia aweni ia awhia o ia. I lona whaitala whaatupu, whaitala tau whaleanga, ma le tau whaasese i manatu o la tunu. Ia mantuatula epa. Ele sawa linga o le whainga pālota le na umatu nei. O whea na amatai, na amata lava i le tau whaaleanga i le la auli al mali etoa. O whea lana whaiai, wa manatu i fo lava tula epa, o lana tau whaaleanga lea na whai, e alofangia ina i e tangata. Ala le na tali whai tau sa mo malato whai unga. Na o le ino sia o le mea sa whai. Me whalale lewa no whanema whai anga i tutuila. Ai ngā loela i atula epa. Pito e sili atu ngā lofangia le la audi al mali etoa. E le mā lo tutuila e lo na ia. O tato mai tau umanisi fo i o lato so tanga na o whai tutuila. O le ale tala le na ami fo i o fo le tamadi i lea Freund. Le na whai tau iai. Wata tau na tau o e fono me ale tu whai ngā malo ino. Wai lo e tangata lo na waa. Ia ale fo la wo no fo fai nei mea nga ile malo tutuila. Ia lo fa masino mai le fai ngā malo. Tanga i fo la tula e pa ile mana i o le vava la lata o so tanga.
Le iai ia lausunga sa wa ato Samoa. Ia, mai le mamala lata. O le ulua i taimi lea ua whawhetai le malo tutuila. Le amana ia ato latou i le whaatautonga tatou whainga malo. Le na whainei. O le ala me lau tula i mai nei. Ua awhiwhio aloa ia sui o le maotafono a tutuila. E ave le wala aulia whaapitoa i le whainga malo, le ao le malo, a wale tala ina o le maotafono. Pena o whailoa te tu ele ala tolo leo tapo kalamenei, ona ua saule wala au tae au, ia whaatasi atuai le Associate Minister o le mtanga luenga o whatu anga mwhainga whaiva, ona watua le ata. O le ala whaapea mai le sunga le fionga al whaipule le Associate Minister, e toi va veanu i Samoa, tau nu atua alu sao i le nufuanga au tua le ainga o le fast i vaitele, ona o le tapenanga o le lato malanga, leo i tutuila, i le aso lulu. O le tapenanga le na mole whaalfalenga leo le valaulia le tutuila, e le whaalfalenga o le mautafono a tutuila. Ia mantua fwoi. Ia. O le Associate Minister le te tau. O Aiolupotea Tony. Oh, okay. Yes. Le la mantua foi na sau no le fionga le li pale mia e se le fata ua o le nei mea o le amana ia. Ia le la moment la talo fai io tato fast supporter si tutuila. O se mitanga le ia lato. O lato ne le la mai o fata si martato whainga malo le abeina o le talolo. Ia le atua. Ia, ele na o le fast supporters foi. Io, po ai lava. So sa mo o lo tutuila. Ale winga famtalanga o se mitanga le io tato fast supporters. Le o mai lato te pipi I whaatasi malwhainga malo. Ma so se sa mo ai totono tutuila. O le ale pāti e te iai. This is for all Samoans. Ia, mana ia, o se tasi foi lea mea sili on tāua nei vai taimi, a o le umana ni tausanga. Ia, te mataulia foi o le whalefono ele se tamai o lo winga o le si 5 se furu se lau tausanga futu am whaina toi tibtilo, se si whalefono fo. O lo winga, pauhula leo se si malanga telea mai le malo tutu o tasi. Ia, ngai mai I whainga malo tutu ila manua. Ele la titi la whainga malanga. Ele la titi. Langa I le whapea whale o se whaiwhi au po se whale o a te au le ai o le whale o le mautafono o le. Ia wa mantua whapea pe o lato me tele le la tu nei ta pena o mai ai loa whai ai lola ta penanga mo le usui o le fono lasas full wono te sema. Yo e. Ei whani mea tā ua o le atu tupu ai lasas full wono ma lasas full fitu. O te loa, ai porto ina uana I loa le malanga lia. Iwa le no whalonga ta ue oso ai tutuila na wa marang kama tutuila. Le la wala e loa whai te neitala. Au le sa. Se lo whano no Samoa I whakonga ma. Maua se tau wano e whai tau uri Samoa News. Na e sau na pe utala mai whape na you need to resign. Te whapea if you are not in a good health, something like that. Whaafafonga mai Samoa po whele tulu inga le lalolangi. O tau whaafonga mai maua mai le maa au nanga le nei o le lupe whandele. O le walu nei whaile mele tutuila. O lea na tau nuu le fionga le li pale mia. O lana ulu wai whaatalatana noanga le press conference le na whaimala au tu stala. Lena tau tino manino le fionga le li pale mia. Le to te va ai mai le lua o lima. Ia. Awa o le mea lena na alu le whaalele le tala tu lou le whafonga anga ua ta tipi a ao le fionga le li pale mia. E le ai se mea whapena wa tupu
Wa uma fo ina fa manino le fionga le li pale mia. O lea lailo ai, wa matua I deliberate lava le tau fa leanga a le neito e ino tuila epa. Wa uma na sau no manino le fionga le li pale mia. O lo o ato o toalo na tino. Lua vai, se fulu ta mai vai. Lua lima, se fulu ta mai lima. Le iai ma se vaenga o le tino na tino. A le la fa faule tala fa pena la vese ta vale. Ai, ai, wale na e ola ma e ola le ola nga pepelo. A wete tau fa se le atu nuu. O lo o iai tina mata mama tutua o tupu mai e a meise ia au na tutofi e le atua. O lai fa fonga uma mai. Yolina, the leader of the opposition called for Samoa PM Prime Minister to resign over health concerns. Na talanga na so matatu mana tuila tilo ele tususinga na watu. Ia to aware ia ia pio le fai atu ia mafanua. Wa leva na ola nito ina siolanga talapelo. Siolanga tau faleanga. Ioe. Ia orena e matau tia so tato e poi le tapenanga mafanua. Ne foi la ua ana fesili foi la tustala. E fa tuta penanga fesili le tasifo tustala. E fia se tupela o fionga le li pale mia o tou o faanganga mo le mala. Ia tatia langa o fesili. Ta wana fa fesili. Ai nga foi la. Fa mai lo le martala ale fionga le li pale mia. Io e. Ile fa pe vala ge mai tatu sa vari e malima. Mon ni sa manga. E manei tala se I lo ai foi. A fa pe e le lo foi e la tu fa ia tu fesili. O to nga tali foi e tali ai. Ia e fai ngofia le mta upu ha. A fai vai ia olena fai le fesili. O ia o le matai. O le ale to finga o le matai. Wa e o le matai o e te fa mau popo lo ainga. O e te fa a fel fanina lo ainga. A tupu mai la se fala langa fa pea. E te savali vali na o fata. E te lem fai na elfa pena I loto finga fal matai. A le la o mai tulanga le, wai lunga le levo. O le to finga o le pale mia. Ai mai se o le e a fio le a o le malo. Fa fe fena to fai nga fisili fa vale fa pena. Ma ua don't expect tele kiki se ku per we me ia. Io e. Oni ma fa wai le fa pena talolo. E fai me alofa. Ma to biona ngol fale o le malo, o le fale tele, o le fale fono, o le mauta fono o le malo. Tu la epa o te tali tonu e le alu fata mala le fionga le li pale mia. O le tangata o masani tu maanga ai maise e faa mati e ti e sa moa e se tu langa le lei. Ia, mana tua foi pau tasile na me e tau leka to ina malo matua. I mo ia tangata matutua. Ai o titofa. Wa o ki ato. O le fesili la tu la epa ai sea. Ia, ole au e loto ua le ia peseta tu kalisi tonu lava o le fionga le tato pale mielo ia ni na tupunga mai te tonu I matua e fata mali I faingo mea uma masani fatu ainga tautua ia a fele ia lato e mawon me fale tau fata talipe o ia minoi mai a tu langa le te loi tapenanga le fai taimi le nei e le o se tamai tapenanga le mea le fai nei ia o te whalongo na fu I e tapena I e fai pua leo ia vai o ni mtua tele o malanga tele o malanga Malaysia mea mawhanua e taua I tele very well o ke naisia ia le tatu reli pare mia male vaenga male malo o tula mai nei o tangata e loa ta pena fai me mafai fai me lelei io ai fai me lelei tatu va ai fo ia I le onga le no I le fu ta o le mea le no I nu utua le road show tatu va ai wana fo le road show o le si vaenga anta to loa le ese senga roadshow ia le tapenanga o mea ba ai mai foi
ua watu le pasi e lua tuti mai ia na alu foi le na taimi o faaleanga pasi ana a foi le ma se si o lātou e mitai i o lātou whailonga tikeli. Ai whio iai le ai se tō whātatala le ma whaina lātou tā penanga ni mea peila o le whionga le li pāle mia. Ta pena uma e le ma whaina tō whātamala. Ai tū mai foi la ilo na au waa. O ta ngata sa tau si nuu, tau si matai, o ta ngata e whai mea le lei. Whai mai mea mai ai a. Ia, talofa Billy, whatu malo le rifua. Talofa toi tatu au whafonga nei Risto tiro tatu le wang mai. Ia, malo whaftai ia le whangaina o tautua mai au nanga. Ia, o le... a mataloa tu la epa. Oni ta wha mai senga e wha te atu le amatanga. I au ai. Mana tuana e ta ua mai se tasi o tausala sa mua wa maliu ina. Peo na ia o tau le maliu ai. Le sa e whailoa mai last week. A lefta o manino a tili ai la o na iei nisio o tausonga mātou e taula iai ia e le afionga ia tofi lau tunu mali e toa jankla. Condolences to the family. Avea yelo le whai ma watoele ta wha mai senga to aunties ai mai se ia le uso fo ia whalna oti Madeline Nansen to whai ono ia whape fo le uso le afionga ia ala i le ula moe i le ula pautasi maatu. Ia whape fo i le maliu o le uso ia leilani i linga noa tu nganga le tau sa wa Inaya Schuster. Tu sa o leilani e nofo le alo le ota Schuster e whaasanga i ma le maota o le au Schmidt le plata i vau ia mātou ia le mangoto. Ia condolences to Wayne and the family. Ia know that you are all in our thoughts and prayers during the difficult times. Wha mai se le tua ia o tau mawai loto wha mawhanwhanai ia o tau wha nau maa ngana lua. Ia o le se mele fia wha te atu la epa. Ia na ta amata i leo ta ua le ta po kalami. Ia o le na, ia e peo le o sitina ia o le alo sa vea marietoa, le uso marietoa tanu mawhili le lua. Ia o si ona whawhine ia sitina le ua maliu nei. Io o papali I malama io ia le suafo silo matua. O le aina o le whaila e se la le maliu leo te whai atua ia wa. O le o te whai atua o le maliu leo le fionga ia tu filau tunu mali etoa. O le alo o tunu tosi tunu mali etoa. Ia, o le tino atasi. Io le awaina le tasi. Oi na oi nei. Whapea ui o le whapea mai o le maliu I Amerika ia tunu lai titi. Tu so nga uso le fionga ia ala I ula. Moe le ula le sa whaipoipo atu le alo tuktonga. Ilo la te ua malili uma te mea tasi. O te li loa le tūlanga na pau le malilo te lo silo mutua o papali malama. Leai, o lea la o tofi lau tunu mali toa janklat. Anyway, ia o amisili ua pa ia tiele ta wha maisenga ia inga, ia e mai se fōi ia si o la tau tina. Ia, ta mata mai loa la ia lewa whai mai lau mata upu. O wa matua I alu le neiva I aso ma le lava I aso. Wa longo ia lunga o penga te whailangi o le monus pepa I le tūlanga leo le suspension. A le observer. O le whanau noanga le iaitu la epa. Wai lua lava mea tā ua ia na mafuai o na whaile whaiunga le fionga le li pale mia. Ina ia whai se tapu. Se I whai se a o inga. Moites e manino le leile tūlanga lea. Whai se a o inga. Ono lea.
mantua foi la. O lena inele fionga le li pale mia, I lana sa ilinga ngasi. Ai tutupu mai whaale tonu I Samoa. Le sa sau tustu singa la observer, ma whaeloa mai, ma sawa I lato tustu singa, o lea lato te loa atu lea ngai, o anga fili ma pesta I te tonu, o le ofisa o sui pale mia, o le whaile fontanga le nei, never happened. It never happened. Whaamaonia le fionga le li I sui pale mia, whaamaonia le CEO le aise mena tupu. O lea la fo manino mai I, na ave le tusi ale CEO, whaurulunga mtanga luenga al kabinet, ale pale mia mar kabineta, na ave le tusi. Ai sa copy umaile tele o isi media outlets. Sa copy umaila tau le tusi le nei, le ua mamoli anga fili, whaailoa iai, toe whaasa o mai a lato news, lato tusi singa iena whai. Na te ena le observer le tūlanga le nā. Na lato te ena lato te le whaia. And they've got the nerve. This was almost 2 weeks after. Ai toe whai malanga le fionga le li pale mia, malona au ainga ina ua manuia tong fitinga sa to esea mai ai. And they got a nerve to appear ile maota le fionga le li pale mia, mana na o ate whai se interview. After knowing o le e lake rejectinga se whaato e senga e whaasa o le mata upu. Ia na mela le lentula I mai nei, le ua mafua I lo nei. O hau I o te whawhitai, a whaafonga mai le fionga le li pale mia, whaatu maua I bea langa, ia langa suspension, po le ban in however they want to word it. Whaatu maua I bea. Because o le ale mea o le ao mai ai, o mea pepelo, o le whano noanga la tula e pale watula I mai. Ua whai ele nei ini tia. Wala au le pina, the Pacific Island News Association. Wala au le PMN, the Pacific Media News. Wala au le FMA, the Fijian Media Association. Wala au le correspondent, le Pacific TV correspondents, o Barbara Driver. Ua whaalu uma iai, ma whaelo e whapea. Ua te whainga malo lato te tau mawhai e puni ia lea ia te tau ala au whai newspaper. O se whailonga lea e week le whainga malo. Tu sa le tau whaleanga mele ave. Knowing very well, e lo le tūlanga na mai manino le fionga le li pale mia. Ai ina wa au mai la le correspondence mai a Dr. Angie Enoka mai la Loi Wellington. E la abatu lo ia Barbara Driver. La le tani Barbara Driver. This is everything. This is all good for go back out le Barbara Driver. Yeah. Before, there's always two sides of the coin. Whatever is coming out, fesilingia e moni ma whamaoni. Whaile suenga, aile a maia se me lunga. Nei au saulo lunga tapo kalamena wai atu ele situs tu singa mai fiti. Se si foi no sepa mai fiti. O loo whaapea mali ta mai ta ilea. E ta tau lava ile newspaper la observer ma isi journalist Samoa ona o e ngā lulu e whaatasi malwhainga malo Samoa. That's how it should be from the beginning. That's how it should be from the beginning. Sa ta tau na o ngā lulu e whaatasi. A tanga ila iai o I. Te e fallinga mai e. There's no respect le intia le kutono observer. He falling a mai na te fa olo atawa. Nobody, he's untouchable. Fe eva ya im fayana la tua ia faile me na wai Ia lenta to mai mo umasa mo ile fatata noanga. Le na mai lungo le. Na mai lungo penga te failangi. Failo mai ai e le talamua ia apulu lance polu. Fa pengal man manga au tanga vaia, tipi au tanga vaia. Ma le pai le tai, tosi tupua, manino, whaelo mai. Yes, wa mauti noa ma wha mausali, le se o tustu singa na whaela observer. Secondly, le foi admit and they own up. There's a dress code. There's a code of ethics
I te tono le Jaws, whapea fo i te tono le Media Council. A tau tanga ila ia I lava ia na whai. Ma le or tūlanga, na whai whamaunia. Wa tū le gate, that's o le whanua le nā le whionga le li palemia. So who is he? Who is he whai? And na whai, e ui nei ngā yo inga whai te tono Samoa. Ale te leo le damage, wanna reach out, te le ale ave le mea moni. Na ave whapea wa ban le whionga le li palemia le media. They're trying to suppress ia wana I tau te tala le lato ai a te tau. Who gives a hoot le ia te tau pia whapea tau te leo wha maoni, tau te whaia o tau tiu te whai. Ala atu whau ala whapea le observer, they can go and print and say whatever they want to do. A leo ni mea moni. O lo whafafonga Samoa. O la tau nei lea sau no manino le whionga le li palemia. E tā ua e ngā lulua whaatasi o le whainga māloma la tau. Ia a mai e whaile press conference, mai whesiri tu sako to le whionga le li palemia, tali o mea o loo whia manino. O la tau la le nai whaiatis tu singa ma ave tua a wale whaafonga anga Samoa. Malo. O le tūnanga nei nei. Moni. O le mea le iai tupai, lea mawhanua. Pei o lena mai sa o manino lava e lili palemia. Na pā lava o le tala lea. Feo sofiro mani media le whafo. New Zealand, ia auto New Zealand, ia le but slowly lava, le fto atu e tau malama. Ia pela i eto mai tai o Barbara River. Le fko a kau sui ina ua sente atu iai le vaenga le nā. Ai o le whale tonu o le mele, o le kako media lava I Samoa. Ua pe o latou whapea ua mautinoa o latou o le media o le isi pou o democracy. Na pei eile ua whapea a mea o matou o le par tutusa matou mat panmene, tutusa matou ma le kabineta, tutusa matou mat whamasinonga. Ina ua, ai e tau nei loa, o latou lava, e ta tau o na sapasapai le malo le aso. The government of the day. But te loa o inale sa whawhitaui. Au tau o mataro ta mutu e tala no ia mesori. Yo halu le vai aso ato. Ni o tau o soforo ka ino tala no ia ima le pato le ole va ai ne sa fa inga ma fanua ale media ma le fionga le li pale mia. E te va ai atu ai la tu for lingo tangata. Pena se to lua tangata lang no ina le malo le tonu o sa fa inga le. The facial expression, you know, the body language, that's enough to tell us how they feel about the government. And that's very sad. Yes. Anyway, whau tam ka puna. Ia o tulanga na ia ona wa babe ni lato tua inga whaasanga le whionga le li palemia. Ma whaapea mai ni la fonga, wa mamawhale. Wa mamawhale whai unga. Sa tauna whaase tuanga lumai ei tua le sui o le Samoa Observer. In what way, Elena tau whai mai ua mamawhale whai unga? Elei whaapea ua whaapea atu, tātou mai moa Samoa, I la fonga sa whai e tula epa I ona taimi. Olai, elem whane tau tala whaalo ma se tula epa ia o tau. Na o tala le whetau e tu mai tula epa matutuli o tau, ala le mele na whai e le whionga le li palemia. O anga whaatamali I sa whai. O yese sui o le observer I. Si ile au te maitai, a vatu le, tili vatu le maua le whionga le li palemia, ma whapea mai. Whamanie ua te tauna e tūlai o le ana le taliein. O anga whatamali I sa whai. Ai pewa no whai atu mua. Wa tatau ai fo le tā le tu o le vale. Why, a week before I whai le mta upule nei, sa wai lunga le sui le na whatulai whafo. Sa wai lunga le po kalame ale. A le urupo o ai mamoele sa mai Australia. Ia sa lau mai e fo le whionga le li palemia. Ia ai kua. La inga meo ai mamoe. E tula epa. Ai wa mai sa wa to tele. Ia na ia tangata whailo mai e tau. Ai whapea wa
tia ile si to lua na lenga mawale no fo mau I tono Australia I sana whanau. Ai tono no foila male to lua mulmuli. Fa pela wa sa uni o faile langa wenga. Le tala le e moa inga. Wa tia ile to lua ai avele le ma moyo lan tala I. Oi ole li mo ia o se fai au. O le mea na fa pe ai sa o ta pena fia awale tu langa fa fai au. Ia ale o mo e ia I pe mo o po le tu langa le mo le ngali I fane le sa mo. Ia te roa. I me mo ka ka isi fia. O le sila tu langa le ta ye pe tu langa le. O le sila le mata upu le na fa feu le mata upu le mai le media sa o lau sa noanga. Fa pongai uma maya ona o le media mai sa mo. O le tangata le o te tua I ai la le na te whaia mai le awala se tau wha se pe pelo ma sa wale wha fia poto. O le ta I le tu stala ia mai na le avai le radio sa moa wa le na matua I sau lava wha pia mai ma whaini tua inga. Na le tasi lava le company tu stala mai fafo. O le tala ina I tu tono le Jaws. Ma tua I le anga ina I la le Blue Wave TV. Le whatautaia le tautaiae A lo o manino ni tu singa sa fai. I le lua o inana le stalai la le. Na le stalai le Blue Wave TV. Wai vaila I mo le oso I lunga. O no le vainga wha tangata. Ai le se ia nga I fai sana sa ini ilinga. Le wa wawen no fo matu I lalo ana tua inga le nei. Ina malama mulmuliani. Wa le vana le stala le Blue Wave TV to tono le Jaws I sa mo. Ale le mani no I fo nei. O ane me o pungi le observer. A le mani no I fo ele stala le observer I lalo le Jaws. So how pathetic is that? Tau mai lau le fionga le li pa le mia moto I to wo ai puni le observer. Ale mani no le observer. Ele le fo wai lunga le penga ta fai langi nisio o mea sa fai le observer te le rope te mana tua le maliu o si fafa fine le na maliu le na maliu I sa mo pe wa lua tolu pe fata sanga taluai le na matua I a mai le observer le ata o si neita la vo he committed suicide te lo fa fonga le na matua I a mai ai lunga le sisi yes le la sa fata tanoi nai fo ila le to tele ni tangata ile mata upu le nei le la fa pe mai tangata. The observer was very insensitive ile issue le nei ua betray ile trust tangata sa mo very unfair. They were facing ile standards and ethic. There's a universal guidelines a showcase a tender issue for penei invading the privacy of another human being. That's one of the biggest issue later tonu o le tulafono ale Jaws I may say for le media council o lisi la wala to faingoinga is the character assassination or lisi nisi human being. So these are everything. Le fola manino in fape mai. Samoa observer gives out an apology, but it wasn't a full apology. A very arrogant way they address their apology. O le tūlanga le fo ifa manino lava le loia ya Alex Sua. O le olanga fa Samoa. E iai le fa Samoa o le ava fata ma le fa aloalo. Which is none of this was ever considered ele vaenga la observer. Yo le tūlanga na la iai, pela o la fonga i mai ta ila leo maina. Le wa mao luma sau, ale manino ifo. O lana le stala alo ia le Blue Wave TV Samoa. Ele aise me se na faia
e lea fo le blue wave na ona whaatala noa o le tūlanga le o le issue ua tu o le issue a ua whaonga le blame mai le fionga le li pale mia o le isi me silin tāua i le isi ule te tala noi. Ta te tamusua te tala noa i tangata te tua tasi whapia. Langa e pe ua on tangata tāua te tala noi ai. Te ua tāua i nei le tangata te loko ratu ngata ui. Ai tā tala noa mawhanua i le mele le Media Council. Ta sile nā me tāua. Langa o i le whata lea le Media Council. Lean fai mai le li pale mia o i le Media Council e sulu atu iai nei i la tau nei pe a fai o iai se Media Council e fua i le tū la fono le 2015 na isu ai le mele ma tu atua i lima o le media e fai ai o me temi e le ni fono e fai e le ai ni me fai ale la filosofia e langa le Media Council ale oso mai na langa mai le Media Council sa wale malana fesili fa vale valea ma sa mo fesili le fa vaia fai le fionga le li pale mia o te tono le Media Council binding le malo ai wa deregister le Media Council ele toi fai ngi update le ngi wa vai le i mo tangata mo le so vale o le fa folinga fie poto o tu langa na iai mo tatau na mo fape o mal me mantua fape o mal me na tupu pisa a na vesi pisa a e mi fonga pisa a le se update o la to listala fape na fala me le tupu le Media Council wa leva na faile tu la fono tu watu o le ta pena le leima male la to a wivi le se me o faia ale fate il palmier fape mai o maina o le ia la lo tu la fono ena fatu lauli yo ona fena paindai ele se tu se tangata wale fefefe e fa nga mo mo tala pelo sole e no fo e sa mal fesili sole o fesili po le se ma ho por par bien mal maro e faina va tu tangata i fa ye mo ia na le fa tu nga ile tautai ya ma tu am ta esa ya ora wa tu langa le walo ya en no fu fa mati tilo tu la epa ya o fe la vete ala la ye ile foi ya asiata na watu manino asiata e sele tu stala tusi a fa pe mai ala na fa tu o le moa te ala tu sin fa tu o le moa a mo le tangata o le media talk yo le esela le na ta Del Fruin ole la pe ole former observer worker alin sa fa tonu a fa ole no titilo tu fa pe wow ole wa me esele si tangata le observer isn't a Del Fruin part of the observer mantua lua fes fulvalu lena mato malanga isa mole tata humanitarian program fa lena fai a fetau tonu amale misela o le suile le observer le sa fa le futanga inga matato SSIG le o ia le na te la fo mai wa e o yasi tua na mai leo a inga le tango lima le la sa fa ele humanitarian program ma le tato SSIG tato te sosoani pusa mea ai lava mea whapena inai a inga ia le tango lima le mate taunu sa mo o le tangata taunu ala lea o a Del Fruin o le suile le observer lena sau mato wo i tua pu e ata o pusa me aia sa tato providinga mo a inga ia no i tua and because o le taimi tono le misela le foilana vai lua ina le tato fa soa le fa mo le na avisa mo ave mel fa mai mato tua ave mel fa mai le moenga me na to e mato wolo e tu fai tua i a inga nei ale mo te ia to le fa is she still with the observer ale fola ma mai ni tu singa wa le o mai le taimi le nei o le fesili nia fa pia wa ia se tu sia le joas wo umana fai ai le o yentanga na sai nia ai e mo inga e esele mena tusi ai esele tusi le wa ave tusa o le mena tusi o ne fiutanga inga ai e mo inga
ua whaapito tasi le tusi, ua pa ule sa male whaaleanga tasi la vale whaiunga le fionga le li pale mia. O le la fisingi e teimi nei, wa le masesi o saini ai. Le la pela a whawhare sa mala i le ulu o le tamaitai o lo plestene nei a le Jaws. Ia wa le foi te whārono atu e se le original le tanga tusi e le tamaitai o langi. A tusi na suri. A le la whapela o le suila leo o Adele o ia na foi na suia le tusi. Ia langona ia le whanonoa a. Le whala watu la i mai ai. Ia e te tawana turi matai ato i ngā miengei. O ngā ua tele le tau whaleanga tau whasisele tu la i mai tonu. Ai me sili tu la epa. Me sili. Le te ilanga na e mai moa iai a. Le na umalo wile te te oi. Ina ua sau le press conference e le fionga le li pale mia le Friday. Wha ai loa mai o lea wa tau nuu ia le li malu al malo New Zealand. O a una o tususu. Ai o whapua mato neighbors. Tere i o mawhanua ta topic na. Yeah, okay. Le, se wha mai atu pe i si mesi, langa le rea ta i la wawa ai le media, i le latu sau whainga. Le to lua, to toru tangata e langalawina. Ta te alofa i te sunga le li pale mia, masiana musu mai le. I la to o mai neila. To te whai mai e to e liu e to wha, to e lease whina ngalo. Lasa ko mea o whai o. La ko mai nge la whai mai e tau, lasa ko mea o whai o o tangata na mafua i le leanga o nge mea. Ai te rola me mani, a whaasolo nge la le kemra. No wat foi le tangata le whai mai o le matai Samoa, o i o le matai. Wai pe tino matua ia i sauwha inga le sauwha iai. E la ngon nare whanau noa i le media tatu atu. O leo o mata to atu ni tangata i sa ia o te leo vai nei tina ame, te lewa ia ame. Ia wat Paulu. E pau wara tangata no to lua to. Au le satafa utuanga i le media. O whea ta tau na tutu ai. Au ani whapeo la tu o resi pau i oi. O resi lau consider la tu o le pau ro na wha o le afoi. O le democracy a Samoa. E te tau ana i aile me e li liu lau te lango ina ia se ma. O le vaivenga muli i lo lea i mta upura. O to ina malo matua. O lau wa ai mai. O pe ua vare fonga vaa i le tai o le atunu. Ma le au whasala lau. O la ua foi la. To ina malo matua. O la ua sai i le no fua lea. Na la loa le leia whawhitauri. Male na telefone la tala na so le filosofi mai tu le media e se fa no so to ina man lo tu o ina tu la epa e loai e se le bias to la ua fa ai unga a fa fonga mai fo le media o le tau mata fa yoi o le tau te sulu i le malo ina ia tau fisilingia mea o lea tau te iloa ma mea tau te fia malamala mai. E te anu i lau ngā luenga, e tu ese lau pūlau o your personal opinion, your personal preference o le pāti e te langolangoina. E te le alu la ma lau personal preference lea, wha mua, e tu mātila mai tua le media le ai, o le te ngā lue i le media. O lau oe personal preference, e ngata i lo fale le taimi e te sawena e le whailau pālota. Ai e te ngalue la oe, ma le wha maoni, i lau tiu te whaile, i lalo le waianga whasala lau. O le mena le tupu nei, wa le mawhai e le awaianga nei, o na tu ese le ngā luenga whatu stala. Malana personal preference. That's where the big problem is. O le mwhanala tu ese senga. E pe whala o mātou i nei. Le mau te whainga nuenga le malo. Never once I walk in our office and claim, this is, I support this kind of, o le paki, okay. That's your own personal preference. Ngatai lo whale. Because at the end of the day, you serve the government of the day.
E whapena whalala tau I Samoa. O umai tangata whaingaluenga malo o le autostala. Ia tu e ina mea nei. O lau oe pāti e te langolango ina. Ia a e mauru lola e te whaingaluenga. Shut your door. Ngata I te tono lo whale. A e anu lo te whaingaluenga. You serve the government of the day. A whai e ni whale tonu o le matanga luenga ni matanga luenga le malo I le government o lo tulai mai. Ia lo tu te whaile na o le media e te siringia le fionga le li pale mia. How often when you guys question Tula Epa, what was the tone of Tula Epa whaonga? E le mawhai e Tula Epa ngana I se ngana whaalo-alo. Comparison I le ngana lo whaonga inga le fionga le li pale mia. Mana ia. Le se senga na Tula Epa. Alo, malo whaftai. Na ua ia se temi foi fai ia se tatala. Fai se tatala na I le media council ia. A fai ua lape I le latua ai. O le au ngala I o me tutupu. Ana le tutupu nei. E le loe sa moe I se me tau se media council. But all this time, e manifono. Tau tena whalongo atu a me whapea ua solve le whawhitau I le media council, ale media. Mantua whalatu la Epa, o lato media council. O le la whapea mai, o ala o mea, o ala tu la fono, e ta tauna abatu se tusia le fionga le li pale mia, malanga kabineta, whai atu ai se complaining or this. You're forgetting media council. Was the Prime Minister in Samoa at the time? Lea la wai, le fafo le fionga le li pale mia. Wouldn't you think it's a courtesy o tau ia le media council? Tau te pui pui ala le whainga malo. Whapea I wholoa, oi observer wa tau solia, le maenga fia le tato code of ethics. That's the mentality momo tangata o le whaonga te tau le tūlanga. Le la wa alo fia ma whaonga ma le media council. What did the media council do? O le sa off island na fionga le li pale mia. La te loele o sao, wa I o lato lima le tusi na watu e le CEO ya anga fili. E whailo atu le sao ma le se o tusinga le observer. Ma whailo le observer e sao. Did the observer do that? They didn't. So where did the media council stand in? Nale mai tutu mai tuapa. Ai o ina wa whai o mai lofia leo langona ma whapea mai o mātou le media council and all this. Come on. Awai e tangata I totono le komiti. Tono le nafsile le fianga le li palimia. Wa form up to executive ale media council. Which is they haven't done it. Awa leva na au mai e leva no manela. Mole. 2015. Nela le ilo ai leo so vale o le mai ta ileo maina. Wa sawe la ma le magic wand o mātou le media council. Hello, how much do you know about media council? O le sifo le me tangata e mo ia ele sa rotonga ia la to fesili so le al me foi e fua mo le mafau ele fesili se vai le fesili na fai e po ia se mafau a tango ne rephrase le fesili le tu sa lo fai me sa o ia la o le te tu o tangata ia le fafo e lo ia so mafau e me tangata ni toton pe tango ne to fa matala le tala lana fesili ia man tu foi la tu la epa. Na fia ele fai pulo sa fata ila la lafo tala le fetau I whapea o le fionga le li pale mia le tu ole Blue Wave TV le na o e tulanga a le fawato la lafo le tio le na fai le li le tau e ato maa ia mai fia ma whapea mai o le fionga le li pale mia o ia e onga pisingisi o le lato ainga e matu ia tu ina ngai matu ia a lela pena sau no manino lava le fionga ia fuimaono. Anai, Martin anai. O ia o le pule o le Blue Wave TV. O lo o iele lato la lae Samoa. O lo ngā lue mai ai nisa pira anai lo na uso lai titi. Lela e o whainei tua inga. Ona molea mo mole hia sei ma le tau whaaleanga I nā te tele. Ika koe pa I me isi mesia fa mon mole mo fanua. Le tusinga le Samoa News.
o te tama whai a ta ua tu I po le official pale mi o le li pale mi. Se sila tu singa lea. Langa te lo te li whai tau wai, mawhanua. O le mātu ia I o tala pepelo, tala whaatupu nei ki tonu. I oe. Pio no whatu nepi whau tala mai whapena the leader of the opposition calls for Samoa PM to resign over health concerns. Na o me whapena. Tu loa lau whafonga anga Samoa, wo o teimi wa whaisa sa o a tātou tala, ona wa tātou fiu, wa tātou wila, sa tātou tu ua lalo a watu le whaaloalo, ono lea, au ngani mai la fionga le li pāle mia, ia tātou whai maluo, tātou whaiva, maua le loto ono sai le loto whamai, wo o le teimi wa tumu le fua, le la pena whapea mai, whaapea mai ta tipi ia tu lau whafonga anga Samoa ta tipi ia a ao le fionga le li pāle mia a whole nām nofo le la sa vali le fionga le li pāle mia amu ia la vali le fionga le li pāle mia ia la au le mali etoa te whēru wai la valo o iai tangata le mulua oi and you are a happy-go-lucky person la wa tala le na whai atu lunga tu lau whafonga Samoa you wishing ta tipi a ao le fionga le li pāle mia, ai wa ai lo mutu te ua pio le telo lo tau tala pepelo. O tuinga tangata ni ro koe whiwhi se mea. O le alua, o le olama le otin mele anuai. O wapo i sea. Se wa lewa na ola tula epa wa lewa na sa wai le olanga o tangata tala pelo. Wana le lofa vasenga le mea moni ma le mea se. Ia, leo ke ngofa, o ke whanau atu, o ngofa, whai le nickname o le fionga le li pāle mi o King Pelo. O rongo winga la, o ia la o lea, Queen nanga ia, Queen Pelo pea. No foi, lau le King Pelo le fionga lau le maleto. Ia lo le ma, la lau le King Pelo a fe. Nga le toto muku, I lo la winga o King Pelo. Ala lave tu lai King Pelo ma savali he's moving forward. Le mai maua le taimi le fionga lau le malietoa. Ti tiro itua. Ia le taimi fai fo se taku, fai se tauna tal tu al vale ia te oi. O ia, I oi. O le mea moniana ma le mea sa. I are taimi I oi. Ia. Se taimi ia. Se ta pa ia le mele, mana tu foi na tata noa ai li foi malanga I Samoa. A le laua peli ke ba valori A vale taimi na ta umala ele fionga ele pale mia. Ai o fa pe mato neighbors. Pe ia le mako next door neighbor le anga lu po ona. E lo tu su fa umu. Le no bi etuelo e oi. You know, e peo na sau noa le fionga le li I pāle mia. O lewa na tatau, it's a long overdue process. O se review. Ina ia toi whaale leia, po oani mea o lo mana o mia, ai se au nanga, e whaale leia, I matanga luenga o malo, which is, o matanga luenga leo whatpupui. Basically, it's on the security and securing the people of Samoa, the lives of people in Samoa, which is eselemana ia whawhetai lana fionga le li pāle mia. Fo no whatutu le pa taimina I nei le fionga le li pāle mia. E monia ngase, ai le malolo. Pero te whaingoai, o lana fionga e langa mea le lei. E leo stanga te nofo ia. Pero watu waino o Samoa se whatino na tiute, E o se fianga lea. It's so nice to hear lawa Samoa le team. Se lo Samoa e lua va yaso ia ua tofa ia Samoa. A piu wale ma nofo le. Te lo foi lana fesili fo ia le lio. Na lo foi na fesili ele lio tipi au tanga vai. O le mafua anga o reviews ia o mai fai. O le fa moina ia le department. How stupid, tula epa. How stupid is that question?
Lale wingo tala le whamuimuina. Lale tūlanga whamsinonga le na whai ale to ono le nei. O lale taunu ungana yei na la lau ele keisi. E na whai ele keisi wha... Ayo mele mana oi tipi o tanga vai. Whapea ku keisi. Oh, you're very good police, but you're very corrupt. Iyo e. Ele, o temi nei lo manofo le lei I latou le latou te loa. E iai le latou iai latou whainga na whai tau nā tia mea ia. Lea ua whamania I sa o le ua whamawai nisi o le executive leo. Ne o manino arta mai tai o pali efo. Na o manino pe uma o uma. Pe uma o na nafi le weekend na uma le ngata na resign na uma. Ai to telefona ngata executive le ua pailo mai. Na ua hand in la to resignation. Ia se tatu. Moni atu lepa. Moni e tusa lava pe hand in to resignation. Ai whape o lawa mawale tau post I Lucia po peletania po siamani. E toso mai ia. A whai lava e ni review mani suenga a dia e ai ni whale tonu. Ia. Ele ai e extradite mai lava o e po fea e te nofo ai. Ia. Le nala. Porque inga mela na e mawai. Mai o leo ua pa ai le official leo. Ma le li le sa komisina taluai. O te le ngor so for le li komisina le taluai. Awa pa au longo I tino. Ele o manofo le lei. Ele o manofo le lei o le ua matua fia wa I le mafofau. E te ua tseme ia te ia lai ta mole o leo. Ma lesi mea mawhanua. Pe e tala ula ila ori ia mai mwhai mea la tau whalenga I lungo la tu litio ia. O whea po leo leo mwhai la mai leo. Pe leo leo mwhai la amai. Ia leo leo leo. Mana tu hoi tuna epa, pe no whai atu. Ia whai lore tala al whawhawhine. Pe o te ada e tala le awali ia. E ti ngalo ka loto I tala ia la lafo mai. Oi o whea tau leo mi tai mai o hapea o. Ia la nofo o no sai mo pule lo loto. Fa atali se a mai alo ia le fionga le lipalmia. Ala le pe no whea atu. O ina mata I o tu su lava ina ua. A mai le whamtalanga le fionga le lipalmia. O lea upe wa ai atu le tala le amai ni le observa. PM and press can be friends. Palong. Letters to the editor, PPC journalist, and renowned author. Why? Renowned author Dr. Mandeep Rai. Yeah. Yeah. In her letter, says the Prime Minister and the media can work together for a better Samoa. Of course. Elo mai ele tamaita ile se whaitionga. Yeah. Because I'm pretty sure they have read the contents, the mafuanga, the reason behind it. If it was circulate uma, le article Dr. Angie Enoka outlining everything. And there are code of ethics, especially Samoa's got a culture. Ele pe atu nu nei fa fo le se la toanga nu. Le na mai manino fo ia e le fionga ia a pulu fa pea ia tosi le tupua ia me se foi tanga vai o le vaenga le to tono le chores le lato code of ethics le anga nu le fa alo yeah, which is na faila na tu langa la observer no they didn't. Malesina me e tala noa mai ala tu code of ethics ma practice ale lopo le tatano la tu tiro le leia ia la tu amionga o la tu tapenanga. Anyway, do pasi ese ta uma vanga le. Le maule lo te fia batua la being left out tango nea just to singa. Jaws, fa sanga langa le Jaws la nea ono le lato tusi le was circulate. You want the Prime Minister to reconsider the ban, but you take no actions to disciplining the Samoa Observer.
Aren't you therefore condoning Samoa Observer unethical actions? The Prime Minister should stand his ground and maintain the ban until both Samoa Observer and indeed JAWS act ethically and responsible. Mea tonu lava nā le tupu. Tau te o mai e tau te alalanga matu alanga I le fionga le li pāle mia ina ia whaase e tuanga lu tua le lana whai unga. But what have you done? Wa tau ola e whaise tau whiutanga inga. E lem whaina o. Lem whaina o le JAWS e whaise whiutanga inga ma le Observer. Ona ea, manino e leo le stala le Observer lalo le JAWS. So how the hell how do you expect la fionga le li pale mia e ave ese lana whai unga? E to te mai la e salu ma fale mai o le o manino na le stala le. E to te fia la to te o e lango me pepelo ma mea le sao. Ai leo le stalaina. Yo e. Le ai ma se media councils o mea umala I e wangala mele tupu o mea uma I te tanto e te pena le loto I fale media. So o le angale a tu fasanga tau le malo ele te fiangai tu fasanga tau le malo ai o e faise fale a unga mo le Observer ya e finta fona faise le Observer wai le stalaina le Observer lalo latu it's very o mele tu like my nei wa po porto le Observer they deliberately did it. In fact, that's how I see it. This is my view. They deliberately did le lato melen fai nei. No la ia la lafi. Ai tu le mele JAWS I luma. How naive and stupid are you, the JAWS? O feo ye members. E le ia se senga o mele o tu lai mai nei le tai mele nei I le media. Ma le mele na tupu I le foi. Le Samoa Law Society. Yes, absolutely. E o iai cases o e na soli tu la fono. Ai le mawhai le Samoa Law Society na step in faise whai unga ina ia awane to e whaina whaangaina le au nanga whaalo ia tangata lea. Ona o manino so tu la fono. Where were the Samoa Law Society? Where? They did nothing. Whapena whaila tūlanga le nei. Le wa whai e Samoa Observer le mele tūlai mai. Step back lo Samoa Observer. Ai a mai le. Ia tūlawia ngana tūsau. Wo mai vale ia I luma o le JAWS. Le ala nofo Samoa Observer. And deliberately for ila very conniving ia le intia le nei. Wa whelava sa isolo ana tusi. O le a whaleanga le palemia Samoa. Ia ole mena o iai. Peona sa no le fionga le li palemia. O lo o tu ua lalo I longa I tuma. Wa le tuma maina fo e lona ainga malona I tuma lo. Le tuma maina. Fai o la fonga o tau whaaleanga. Mena no fia so ta etwe. Langa ele wa unsubscribe patu le Observer. Ma le fai tau. Ai ele tusi na fai mena mai tono Observer. Ua tali mai loai. O le tamaitici le la tali I ala o le ono newspaper. O ia na le ua pule au newspaper. So le winga no la utala. Ne te o tatu tua ia le fiti lea. Kamik Samoa le o le I kua uma mea ia. Wai mo ia. Pe poringa mai o le fatoa South Forefront. E leo out my tongue newspaper. But it looks like the letter was sent to specific people. Really? The letter was sent. Lela ele tangata na la fo mai ta na no tanga fai ta o tele I. A lela sai ni ai la le alole. Le fionga ya savea. Na fai tau mai e lau tamau po ona mai Australia. Le no le galingo po kalame. Ai o te tali tonu o le atuanga le tusi mai le pule. Wa la tau mai o le pule le newspaper o Charity Malifa. Moni o le alole na le fionga ya savea. Ia, pe o le pule au na newspaper. E lona winga la. Wow, it's yet to be seen and yet to be known. Wa le nana ta wai whapea, e le o mai ni tu singa I lunga la u tenga ta whailangi. Wha amau ni ai. O le whapea, o le na te, I think he's challenging some of the correspondence mai a anga fili at the time.
Why didn't la ofisili la lea? Why didn't he challenge langa le na tia lalo the correspondence a anga feeling na matia la to? Yeah. Why all of a sudden they answered now? Le taimi na tupu ai. Why didn't they answer then? Ana le vevesi nei mea nei, le fatoa a mai ia fisili nei. So tusilana le li pare mia through ang fili. Well, lesi tusilana umai. And that was the reason why they kept on writing. Because ele to itali atu le li le oi foi ngo le li le ang fili. Yeah, not ang fili. Jared. Le hai oi le mai le malo. Oi foi le li le newspaper sabal. O yo labi tinga. Tinga tu le tfunga. Na tusi mai ai. Na ele to itali atu ia le afuanga rana na leilona mafua na faawaua la to tustusinga. Wa fiu fatali mai se tali ya labi. Ele na la o matemni. Ele ta fia la to tustusinga. Ona wale mafai ele malo ele apoi. Ele pressure malo. Ona tali atu ya lato. Ola to feito. O fia mawala to si feito. Tula epa, but if that is the case, wale tali atu labi tinga. Yeah. Ongo ole le tulanga le ole newspaper malo le savani. They know where the prime minister is. They know le CEO wale el capinete male official palemia. So what a load of an excuse. Yeah, but like claim malato, these are the formal way ole tanong fatanuanga. Ole tusi mai tali mai. Yo inala yang yeli la tu foi manatu wa fiu fatali mai. Ele ta fia ila la to tusinga le la wo fa wa la tusinga. E fu ele tali atu le president. Ole fa fa ilo mai ia le swafo le alo le sabea. Le telo taimi. It never pops up. Ole intia la vale nei le sa. Yeah. I'm just saying this. Afapene yo le lato maota. Le maota le o le li pule ya savea to low. Ai tu fape atu ni tangata uninvited, wanting to demanding that they need to speak to. Will you accept it? Will you accept it? No, we won't. I leanga male tu al fa Samoa e te faalo alo. Yeah. E te faalo alo. E te le mawhaina e sopoloa. E te le mawhaina e tu ama e savani. Ia le ngatalinga. Ia tatu mai mo ma Samoa. O to vai ai ofu ia na oai. Yeah. O vai ofu ia na oai. E va no fai atu. La fa fe na sau. Lena un fai atu la tala le fana mai le va se tolu le a pulu au tanga vai a fa pe ia tosi o lava le code of ethics o la e pe atu wo. Ia le tau tino lava e au tanga vai le fto a lunga lava o pe tesa na sa vali ana o longa iema ala tutuli mai to filau. Mili mai to filau ila na pule. O ne te tu o mela watali ile pele lo fa yona lai. Exactly. Ai mai se o le fionga le li pale mia. E te le fa pe te tuna e alula ia malo show te sa vali ai. O le ale tatuanga nuu. E le mawhaina e halu fa pe na men to inga ofu fa pe na le fale o le fionga le li pale mia. Po o fale o le faife au. Po o le fale o se mean stein or this. Ia anga I whanua tātou e whātau nuu whātino. Ia se vai le malama le ia le lina turi hoina ia. Ia le ala vai e o mai pe le o malama lama le meo le tu atu le tai o le malo. Ia e once I malama lama I tangata nei mo le vai mauralo. Langa e tasian meo le vai mauralo. Ia fuina ai a fua mai ai lea e ia le tangata I tua o ma mea ia. Mai o I fuila le na mai le whapea mai ai. This is part of the training
Training la nei mo me o journalist ina ia but le fa manino mai o matafa yoi la le observer o le lato matafa yoi le ina ia train ma o ina lato tangata ato woto te fiangai ma le fionga le li palemia fo fonga fetalai nisi o kapineta e te le alu mani shorti e le tupata mai tai e le alu fo le tupa li nga se singlet ma songa pair of jeans fai le leile ia faitanga ma le oftino o te maitai fai le leile long dress if not o le tato standard o le tali fa poto le si tali fia poto le tali le o sano na tali mai tu si le po an Filipo le ma tu te le solia se fanua na tali a to luma le wartele luma a le te vai tu le ata o le keite anu to tonu le fanua it goes in so he must be blind be blind not seeing the photos ana fa pela wala tele awala le malo they're in the driveway which is part and parcel o le fanua le fionga le li palemia come on who are you fooling okay tato e pai mai I leo ia o le aso sila fia o le ase fa le linga le fa le le tu tono o le matanga luenga wa le te lole melo o manino o lo ia le me le corruption tu tono tanga luenga le te lo ta sina me o lo ngadu ia le roi manisila na so fina moni tu la epa ai tanga I reflect la tu le fa masinonga ia na fai e KC o le mena manino mai na that's the biggest corruption na manino mai le case le na fesilingia leo o fe o yai ko kama in notebooks because our notebooks le nei it's like a little diary to see le taimi to see le aso and what went on ina wa a uma o ko nei notebook le nei it's either you hand it in pe maki teu a wala taimi fesilingia ai o tau ni mea whapea you've got a backup evidence for you guys la melen tato lo manino ai le case le nei none of the kind e o mai e tau mate mea e o mai e tau lena la lawa e KC you are nothing but corrupted liars o te langa o se mata upu mua le na la fatulanga nei e mai tau nei e li malo mai New Zealand le voi Samoa they don't have that's their ethic that's the code of ethics in lato ngadwenga so se leo I've lived in Australia and New Zealand Samoa e yai lava lau tamai api e tu sia yai ina ia o evidence la le na ya la mena ngi matua I manino lava matua I va ai maua lalo o e faile me mana na o ai lato a o le muli tai I guidelines mata iala o lo lato tutor tono lo ofisa leo a fai a nei la mea ia a iei se me to ia a fiai le li sa fai nei ma komisina. I'm pretty sure there's a possibility to bring it back. It's common sense. It's common sense. No matter what resign lato fape fo ilesi previous commissioner. Manatua o lato nei na ia le taimi o le case o Sam. A fai nei ne suenga mani review on tanga luenga I ali malo New Zealand I voi Samoa. Ia ai ni fale tonu. Which is, it's common sense. No matter what elitaya, you still be summoned to answer for these. Ia ole a foi. Ole sile meta ua le li le wa acting terminate. O te tau o na shine no ngai e terminate. E le te tau a no to e fa po yuli sana ma ai se vaenga. A o mauaro na vano. I le pete o laki e le vaenga le. Moni, le whana watu tatu o lalo ma le whautuanga I tāpo kalame wa mai atu la epa. A whafonga mai e le fionga ia af masanga le a taua Samuelu. This is your chance. This is your chance
to shine yourself, sell yourself to the top. Everything you can do it. Na wa no fole o le sui konsina. Now you got the gist of how to operate. I'm pretty sure te lelo anga waa malo atamai e te whaatino ina le ngaluenga. Pau la le mea lo mana o mia ia o le taimi nei, musmusu ina le anganga o le wha maoni. That's all you need to do. Musu ina le anganga o le wha maoni e te tau tuai, wha pena o na maua le file mu, ma maua le, ma anga I luma le o le matanga luenga leo. Tato talia po le ase outcome le o le yai o le wale na le lua vai aso I Samoa e mai po e ele si tala le lamanta ua le li pa le mia ma se fa no nga sili le aso o te ofo le faina fai no le o fa tupu le tala ua pa sier ka peneta le reimbursement o le tupe na abei ele o leo o fele mena tala noai ma me se tala o pasia le kapeneta e toi to tongi le tupe na luai ia le la uta tino le fionga le pale mia e ai se senne le malo mai o te le mana o fo e toi reimburse le tupe le money yeah ale manino it's over 200,000 yeah le tupe sa faaluina e le fionga le pale mia molona au ainga. Ile singa ma ile nei. O fea ia, sa tu fesili fo ia tipi au tanga vai mai latou ile taimi o latou whatatanoanga ma le sui pale mia. Matala o le ato e fo I mai le pale mia e to reimburse le tupe. Sa tali mani e la vale fionga sui pale mia. Ia o mea te tauna fai ata tia se I fo I mai le fai ngā malanga le fionga a le li pale mia. Manino le o mana o le fionga le li pale mia to tongi le tupe. O no le o se au nanga le leia lona a inga. O no le tu lang le ngā pāti o tato fai ngā malo le telo le aitala fuma mea. Ia a le whala te titilo, manu fai la wae a mai mta upulea. Le walo lote mai fo ele neito I ina a moso. Ia fale le fionga le li pale mia. Whawhetai, o le afu si sino le fionga le li pale mia, ma lona a inga mo na alo, le whaatau ai o na whale. O le upulen whamai, ia o whime mei tupe whaatau ai o na whale, ia o le alau oi whi aula esu e na I tupe whaatau ai whale. Le manino whale tupe, e le I tulou le fionga le li pale mia, e le inga oi la ulian mali toa. Le inga oi le fionga la ulian mali toa. O ana ia tupe. Ai sau e tau whaaleanga, ma tau whaasese tangata whapea, o le taimi le sa whai le la whale ainga le asaki ngā linga maola tō tupe. Tula epa, na whanau mai lava la uli o na mātua o tangata tau o loa e whai pisinisi. Muli nei tau mātangi le fionga ia la auli o mali e toa malon, ina oi tono o palimene. Mātou na mātou whiola whatasi mai, whai le whalolo polata I vau I ngā ia mātou el mangoto, whai le whalolo I oi sasina I savai. Whai le Apollo sutasi o le papia no des. Na ola mai lava I mātua e 5 malosi. Whai mei I tuai whalatai. Ale la sau FCC di mai whai mai. Muli nei ale Yasaki. Muli nei. Pena sau no whale fionga lau le mali atua. Usu e o tuai o e whai talo, whai pusa talo. Avere tau fua male mātua. Ale la e tau e tau. Me tonu ale tau o tau whaaleanga. Aua maua sau fali, maua ni fali o lau whanau. Ia na o e te sila fia po whi mea mai ei tupe. Wa o lea manino Samoa. Tupe lava le fionga lau le mali toa maona au ainga. Le whatau e o lato fali. Ia. O loo whai pēr ma vai sua toina. Le wha manatu mai I le atunu. Le whea ngai o le la auli le mali toa ma wha masinonga te tele. O le upu le pe tau wha matau mai I le atunu. E lelo loma wha masinonga. O matua wha masinonga. Lea foila o lo a maila na tala. O lea na te toe tau mawhai e ame le wha masinonga.
le ato le suafa le lau le mali toa le ato aso ele iai foi seisi o le tumalo na suafa mo le suafa le sei tatu sila iai na sa uva ai mele we always come down to the word treason meo le mo le fomalo o nei fainga uma te sila pia atangi ai le upulea o le fomalo le sisi toinga fa upunga faingo fie e lua lava o le fomalo ma le loto leanga pau leo le mai e fiu fo mai popoto polo fesa i laulangi e le maua se kiua o le loto leanga i nā titele. Me tau nana le tupu nei. Wa ilon fomalo e sau e tau wha leanga. Sau tau wha leanga mai le fionga le la auli al mali e tō i luma. Le fo iwa sau e tau mai whamasinonga nei. Ea, ai ngalo ia o e lua whamasinonga whai mua la auli al mali e tō. La mena iai. Na smooth mu o ngutu le na toto ngutu i le lua whamasinonga na ma le fionga la auli al mali e tō. Me foi te fai atu ai mo fanua. Leanga ele fai pui ai se si loto leanga. Ile ave foi se si tu la fono. A le upu ale ta taunta fa mamafa ina. O le fomalo. Leanga mamafa i pasa langa o le fomalo. Twise. O ia tangata na momota no le upu le twise. To le pe tele na mafuri le atu nu o to ina loto leanga to mai mo o time. Tau te fiu e faile me tau whaleanga, tau whavalea, malea, i le mori e situ la fono. Ai atu leile upulea. Nā o mea umai e whai e to ina lea. E lalo umar whaamalo le upulea, lalo upu. Fo malo? Malo. Ia. Ia, a tono fo i a ngā tapo kalame tula epa. O whafonga mai le fionga le li pāle mia. It's about time what's down a whai se tū langa ave tu la fono. Ave tu la fono le fo malo. Wala wa mata utia le tau whaaleanga. Mata utia le tau whaaleanga i nā te tele. E whai fo si mea tula epa. A si mea fo ia le lo matua ia. To ina malo sole. Ia, o lela sau ala sau sila ia ile suaf. Lela se vai e ia tata na fai mai atia. E iei le ato fofonga feta lai uma sa serve to tono wharefono. Vui in whamei. Lai fwoi lai iei le ata a o whai le la auli al mali toa ma fofonga feta lai. O le soafala na iei to tono, o le la auli al mali toa. Au kele lona lalan mea linga le whisangka lai lea kanga kaunga sila tanga pe afa pesa o la tala le. Abo fatu le mai leanga le loto leanga. Ona, le mana o ana o ia whape tau le swafa o le mali etoa. O ti mana o sitoia ina e fia o i lunga le o le ao le malo. Talo whai mate ai. E te fiu lava whai mai. O mai lava le o te tele songi. No pinga weka mo se kala fia o le malo koi. Yeah, this is what people are saying. O na mana onga le na o ana fau le na e fia ao le malo talo fai. Ia le tulanga na ye. Me o te whātua, le swafa mali o le laule le mali eto. Na whtua umatu nei fo ina whai ele sau ngā le tamaita i o whaulu sau. Whapea ele ai se ingo whapea nai te tonu o le mātou tu malo. Hello. Ia mele maua ia oi e te taata ia pia e anu sa vai. E te leilo le swafa laule le mali etoa. O le mea wa leva. O le swafa fo i leo laule le mali etoa. E le whapea so o ngā tofi ai sesi. E tofi e le nuu ma le tu malo. Po ai se tangata e ngā waa tu iai. Wa a umatu a foi. O ai foi se fili e le tu malo. Whapea nana tu whasolo iai. Ia o ia. O ai o le asa waina te toi alo te sofa. Wa umana whai mele whai unga al whamasinonga. Umana whai re whai unga al whamasinonga. E le tau whatali. Alala me wale na whatali. Nana whaalangi ana tau whamatau ma tau whawhewhi. E te longa ai tu se pili ma se mo e le whewhi ai ana tau whamatau i e whai. O le mea puli le mua whanua. Ka ika fo, ia. Ata turi a pūsi tangata.
e alua fa pesa ka ai inga kile for ke mi alu man ani ko inga le la se puru ko sanga fa yan ngi kuringa sia Awa leva na mai manino la vai le tu malo man tu fo ile ina la fa ta tole fionga la le malitua ata ofi ile fon fitala ile sa ia tole fo fa fisi na masi ia tole tu malo la o tu tono palmeni en fa se to angalu au ta fale ie le na fono inga mai ale media le fo isa ia yalo le o le sunga le malitoa le alo di ia pali titi watoa na mai manino iai mea na tu mai o le lato tua mo le la au le malitoa i le ainga isa sina ale le tuli a pula va ai esa o ia i wale anga le ulu yeah. Pero fatu foi e tapo kala metal vai tu la epa mele tupu e mana ole toi ina sa fa i lunga i ia i foto ele mai umatangata ia te ia le ai just because wa e palemia ole tofi e tu fa solo a pangalia ona ole le o tangata sai tu tono vainga fa upfai le ala pule tutua ia tu la epa le mfaina suia le manao e yaise se palemia e na o ia lava o tulanga na le tupu nei ia isen o le mea silina matanga mawhanua o le fai o pese se inga le wanga i lunga i ai safa tuele atu nu atoa ia latu o le mea silina nfengta Theosofia maisi au i le mele ma pe o fai vaenga i fa pele atu au le fai le mele le mole manuvi o ta mana ia ma fa som ali mana ali fora o va pia ali le o fanga solo por calami o le afoi por calami to ina o miliona o le bloqueti miliona le te vai atu a mai le tau sanga le fionga le li ngoma tua i lo nai tu malo ba aia ba noa ia o fasala lau o aia ia le to mai malanga ba a palai ia ba noa ia which is move forward yes le bloqueti 2 miliona o ai se ale mana o ai le nei fa manuianga e na ale tu lo la vale ngana tu sao e nga le vale le fai pule le amana ir tu langa lea mon Iwa lewa pio o le manai o le mea wa mai o tatala i le application. Ia maanga vaa o lea o lo o mana o mia. Po fela pa me fa matala ia nga vaa. O le fa maoni le nga vaa pito sili on tau. Me tonu ale na. Ia. Fa maoni. Ona o lea e leo sita mai tupi. Yes. E leo sita mai tupi. Te lele tupi. A fa maoni lava le taita ia le fai pule. E le whainga o le poloketi nei molona i tu malo. E le to e tapa i ni afoi. Ni tupe whawai, whale a onga whawai ni mea. O le la whaasafua le manuia, whaata milo. Manuia ainga, manuia e kalesia, manuia nuu, whaapea le malo Samoa. Ia. Ia, tatu talu ia. Ia le tapenanga wa tasi le mea te e mo ia le ani o le tamau a inga poloketi ma taulia o le lei o si tanga o le social development o le si tianga a inga uma i le fai ia se fai le tu malo o le lei o le vame foi le lungo o le tatu o le tatu tamau a inga Noni to si tatu tatadia la ia po le ale tu langa wa o le lava pese ia po le lava faingo application ia o ia te telefono de la tu malo se falta o tatu mita iso o mai ana te fongo tele la lang la o sili mua o le ase manui o Samoa na maua mai ai le se manui o Samoa na le fa fete ina le tanga tu la epa ele se manui o Samoa na maua mai ai Well, matter of fact, so left a more man we o Samoa i le poloketi lea.
mea tonu a lea. Ia. Me tātou te vi ia le lofo le atua i lona foa i peo le malosi malama i tai le iai nei. Ia. Ua mawhai e nā e se tō wha. Whai e le tūlanga le nei. Whaasafua le manuia i le atunu. Ua fia tausanga o tūla i mai le HRPP. Na mawhaina la tō whaia le nei tūlanga foa i atu se manuia mo le atunu. Whaasafua le manuia lau tele i a Samoa. Ia. Le asi si me mapanua. Le halau sila le ua lua keisi si ua mai results. Pa le tonu mangele. Manuia ia koe whafo i le no fua o Whalea lili lua. Fui mono. Nasa, se tatala nola, titia ia mangele ma le turanga o iai. Ma me se mai so fingaru langa. O tūlanga nā tula e pele o ilonga wa le whape mai to iai ni wha ele o maia le tala autu ele o maia le tala autu o le whamasinonga o fair, the procedures. Le o maia procedures i le taimi le o whatatanoanga, le awivi o whatatanoanga whamasinonga. E lo ai po fia tonu le lifanga iai le mafuanga. Awa o ai atulunga penga ta whailangi. Wa iai ni tusinga mani whaupunga whapea sa le tatauna whawa wina le whamasinonga. No wasili ina whapea aisea. Ai te o whaita watu whapea o ieni conflict of interest o ni tau ainga sa sau whaia lunga o le whamasinonga. O tusa o tala nei le amai lunga. Le whapea we. Ia sa tawana whamanino mai fo i le fionga tamai ta ilo ia le sa tula i mo mangele sa tauna mai se tulanga le na ia ta ilo se tatou ta dier vai aso fo wa ta tauna a mai la ia court proceedings kaunga mai le court proceedings ngai ai lo ai po o ni mafuaanga o fea le wale lifa ia le ma ia le fai unga a o afa me wa fa maunia o le winga le ni so tanga o lo ia mani le fape ni so tanga o le sa fa fa yele tangi mani fa masino o te lo ma wa umale le sa onga tulanga le na ai pe o le mena le vai atu tu singa ia tu mai lunga ia mo wa ia ta por kalame le fai fu intatu tam fai suir tala nonga o mea o me famsinonga le unga wa mai famsinonga o le unga le na ai pe no fai atu tatu te tadia le taimi a mai le court proceedings ma mai lo le tala autu as to where wa le wa mai ta watu ia le fape balu molianga o famaunia ia mangele le tūlanga o whamasinonga ia whaleadili lua. I le wao fui maono lea mai aba a Safo. Ma fui maono ma Maria Meredith. E ono molianga whaasanga ua whamaonia e so tula whonoi Maria Meredith. O i whaasala foi la Maria la tō? Ia, la sala. La sala. Le whape whamaonia e ono ia molianga whamaonia. Le bribery. Ia. Leo o umale mua tula ia tula e par whamasinonga. No, regardless tu singa ia a mai le keisa a mangele. O le unga la vai ia o le unga wa amai. The court have ruled wa whamaonia valu morianga so tula whonoa ia mangele whaongaino tupil poloketi as a way of le bribery. Ia, mantua foi la o foi o ai inga le wai ai pe fa pe fa maunia se soli ngā tula fono. E lua pa inga se fulu tausanga e le mwhaiena e to e whaulu le i te tono le whainga palota. Ia, fa pe nā foi la le me la o ne ia Maria la taupe o lewa a mai le wha maunianga e ono ia molianga. Ia se breaking news le a mai e mun mawola. Nau tali mai le pina.
Pacific le whaminga Pacific Islands Island News Association. Le o whaasao me le pina le se o observa na welunga o le ia waftai pia Wa pero tulanga le na ubatua la matanga tula epa. What had happened, everybody jumped out of the gun. Ona wa fai atu tu singa ia la observer pa wale mela na ave wa ban le palemia le observer to be forefront ilato press conference that shows a weakness of a government and paulen matua inga de sa ave. O lea lava le iaisis ia mantua wa mua la observer fela fo I mea nei. Ai le iaisis ia mafaina no for observe what is the content and how it happened. Why isn't it being addressed? Mai lole article mai Dr. Angie Enoka highlight mai ai mea to failor fata tanoanga le fai apulu ngal malmana matosi tupua la fa maunia mea fa le tono observer, which is that is the main fact. Wala to solia tu la fono fai se ma fai news pepelo, but ele mana fato esi. Because Leilo observer, we can't be touched because they're not part of the jaws. Elem fai na fai selato fasalanga. Tai mon mau tai yo lewa mawat man si mawat yai le send mai ila o messenger ia le copy le dia. Tato back mai ia ile melen tata no ile meio fam sinonga. Ala sa wa ai fam sinonga fale ali le o lomma nei. Le pe la fai eni ata oi machenga. O le case le ia fale ali tasi. E fai ala sina fa feo o le case le na ona le watu u ila so tolu o te sema ina ia yo umi mantua le watu langa le wa involve ia mantua fa maenga o le fionga le sui palemia o le fionga le li isata wa ma le sui palemia tu ilo malans o le ala o tu sa le amatanga le na le la to fa pipi ia tu lola male HRPP ai te ena la na mula ulu le la wale li lona mula ulu fa ena loia. So there's 4 parties now. Ai e fa lango la le HRPP ile moli mau ana mula ulu le la watu mai ai la ele le malienga le wa mai e ne fionga ia nasa unisapolo fa pia fo ia mirrorlui. They can only faile selato fa afina wa inga ilunga o le fa tu o le case. Nothing else. Le faina la tolote ni si vaenga. Ia se tato mai tawina. Se tato mai tawina po fela nga ia le lo ia le HRPP malato tawoluanga. No fa pia wa le sa fa pia mai o fa masinonga la wina le anana las faraile no fa pia le mai lo la masetali o le tulango le keisa sa fatatasi. O le keisa mula. Ale leva ia tulava. Ele o amaya ia atonu tato tatalo ia atonu vai aso fowa amaya se tulanga. Ia ale mai ta watu foila o taiao. O taiao le la faiele ilo ilonga le la amaya submissions. Mantu foile na to tolo ono le ato to submissions ale prosecutor. Ile case la le o le saidinga la miotonu. Ia o taiao la le whapela i ere tō lau ngā taiao. Ia e paule me tu whatasi o tātou. Lima ao le atunuu, ia e mai se fo ia tu la ngā tofi o whaife au. Tātou tatalo ina ia ele mano le tua i le case lea le fionga le li pale mia ia ma le toa ono lea sa idinga le miotonu a taiao. Justice delayed. Justice denied. We'll wait and see. Yeah. We'll wait and see. Wa ela no fai atu I keise si peise me sua mali to ina le fai ama keise le sila me mali. Le o toe ono e lunga le keise fole le tangi fia me. E alo wato ina
o le sia cases makaukia pe o upu ai e whaonga pe o voke pa le whaonga le ori ia o le case makaukia o le case makaukia le ane makaukia o le case o lea na te whaaseseina manatu mawhina ngalo le atunu e na te tau mawhai e tuu atu ni tala whape i e tau tonu mai e te au matu ia me wa whai e le fionga lau le malitoa matu ia na whaasalanga e le o ia o se whaamasino whaafafonga sa mo o tula epa wa lewa na ola tala pelo e le o ia o se whaamasino whaamasino e whai e lātou o loo i ale tau mai whaamasino whai e lātou le whai unga e le whai e tula epa me tonu ali o le tau whaleanga pamaka la saulua o ai o te pelo tula epa msatani e mawalunga wa tutu sa pawalu si whelo ma tula epa Jale, te ka fefe ai maua o e papastui ia. Ai e whape o te fefe ai. E fefe se tangata ole a toi titi furi le luo. Alo te ata ia, karsia ia maua e papastui lau kama o le o tara sa. Ai, wale me foi na ola ia molonga. O tamo tau fusi e loa uma ia mga alama mea pio iai. Ia, a mantam tau po umatua unyei. Ole si mata upu na matua i longo ai fo le to tele le malo le tunu. Ai o te whawheta ia. Wa matua i a mai manino le fionga le ali pale mia. Ona so tele niso i lato sa tau le pua malafo. Ma whapea mai le whainga malo le nei whainga. Le ai o mea manino. Le pena sau no le fionga le ali pale mia. E le mtanga luenga sai fua manoloina. Mana tuana tele tupe le whainga malo le pae inga le na umatu nei. Tele tupe na whaalu. E toi whaatau mai ai a CT scanners. Le ana toi a mai lua masini. Ioe, lua masini ina ia ngao siale o kisene. O whea oi ai. Le tu atu nei le whainga malo. Ma tu lai le fionga ia le minsta ia maao au. Whai le survey uma mea mtanga duenga. Tele mea whaaleanga ina. Ale mea la tu lai mai. Mea whaaleanga ina. Ai le ai se ngā luenga na whaia iai e le sa avea ma minsta. Tu ai ia foila. A o whela o iai le check balance ma le accountability. Ale means ale pale mia. Le ai se check and balance. Le ai ma se mea na whaia a. Le la whaftai a mailu ma whale e le fionga le li pale mia. Le se mea na tia i fua le fionga le li pale mia. Langa leo ni mea na tutupu ila na whainga malo. Ai whawhetai la, lea wa mauti noa nei mea te tele o whalenga ina. Tele tupe malo wanuai. A le foina toe sa ili i se awala e maua e se la vea i babe mo sa mo. Le la i ele company foula le la avatuai i a tangata insinia e whaia i a maintenance, repair e mai se foi trainings. Wa be falling mai a CT scanners and MRI. Ele i lava se training a tangata whainga ruenga. Wa le whapena na watua o lātou nei na watua masini nei. Na watua whapipi i mawhai umatoi o. Ai tango tau to aile au whainga ruenga. Ai mana tua foi. Ia olo o saule ngana whapeta ni e te tau na lava se taimi e train ei tangata whainga ruenga le nei. Ina ia lava le to mai e lātou. Whaina lātou whaatau tau ina le whaonga ino tātou masini ngei. Ia mea na e tole pulo ma watu whaftaima whamalo le fionga le li pale mea me se foi le minsta le fionga ia wa au. Ia. Mane tato e pai mera le mena luo umana tua. Na mala au masita mali i o le atunu e nofo nei. Ua fieta ua tuaro na suafa ia ata te musu e te alo whaisiri e. Mantua tata noa nen tata noa i le awala fo le si umure na spenta le se fun ma family on. Na mala au mai la tamari ile ia tia. Mai tule pa no fano tule te rota no ma fanua. E tupu mena alu te sa mo tonua
o se ri e ui atu le wala le e aluanga I fale alili. Tele la tamati o lona I tumalo na whaingaruenga I ngaruenga lea. Pai maile le li, pai uma al mele na whamatara mai. Pai uma o le poloka stoa ai ia masini ma mea pena. Pai mai la le mori mau le alo le atunu. Masalo e umartu pele menan fai. Ali fai la wala. O le leang o le whainga o le awala. Ma mea pena. E le tai tala whea ngai marisifu whamiliona. Le ala fōringa mai la o le eyewitness le alo mai whare salua. Mai whea fōi. Io I salilua whare alili. E sa wai le alo le atunu. Na matua whai mai ta ua tu lunga. O te mori mawina. E sa o maoni la fionga le li pare mia. Ai le leito e su le vanga. Ma ye ono masina. O sua ne mena tu wai masini. E sto ai la tu masini ma la tu me whapena. Ai le fese awala. Asi tama itai ni ala na whaile awala. Ia nala le la pa ye. Ana fura wa e ui ye oi lunga. Tusana o ui ai e whatoa a mata ai pe e. Te langa pe aina se lima I ata le mea whatoa sua. Mai le manga tolu la lea e whatoa sua mai la ngā a. Ai no to e ui ai la le taimile na ola whainga pālota. Ia e te le pe no whai atu. E te le malai la kapi. Ai pe no se afa se malai la kapi le umi. Le lengthwise. O kakai le wana whai ngei awala. Ngā whai mai a le tausanga le te o le choko maa. Ale nei la ta e ale taimia nei ai whai. Sorry. E compare la I le tūlanga le awala a whangaloa la wa whai taimi le nei. Ia wapu e mai ata le mana ia le lau te le very smooth le whainga a. E matua whai la mantua le whala vevele na tupu tausanga le te le na maliwa le se oi tausanga nei. Le na maliwa se tamata la vau. I le masini le nga I ta vale no mai e lau ia le maa le suanga le awala lea. Le na oso I tua ta vale le loli ma le masini. Le la mali wa se tasi fo tama. Ia saula ta ue fo la ia ma loli ia na a. Na tonu lava. E ma povi a o sauna a. Na tonu lava. Oh. E mantua whala tula epa. Mantua le awala lea e te whalua ngai lunga I te avi. Wa whaila wa sua nei whalau tele le awala. Ai o au tawhala au nela na timu te tele. E tafe mai le vai mai lunga. E toe a ia la wa au tawha ia toe pu te le ia le a whainga le awala le sua. Sole. Alea lava sauva ai wha tangata soifua. E ono umaili se put familion. Matoala I titi tele le mele ngata I le awala ma te leo le tupe le whaanu. E tara whea ngaila le manatu lewa o mai le whionga le li pāre mia te tauntua sa ili le forensic audit le. Whetau I le lei. E le lei pe ana whaapea po le tele pe tasi ma le afa malai la kapi. Na tau tala whea ngai lea a le nei la I titi o le. O le mea la wa ngata I le awala. Whapea, wa nei toi ngā mea wa sua tu wai whapea nei awala, ai le wha uma. Sorry. Wheturi o tatu atu nu so le piuta a kau milionga so le pio o se futa lari ia. Mea tonu ana leu tuputu la epa, pe wa, pe wha ta alo na whai, pe oni, wale tilo whai alofa, I le atu nuu Ia pio o awala na lea na pina na ia temi o olo a. Nā tonu lava. Ia, le wa whai awala le tamo mai e poti. Ia leo tati I whapea. Ia, a mentam tau punau. Ia, nata esele mana I ole. Tulanga len whailoa le fionga le li palemia. Ia.
le watu ia malai ta'alo. Yeah, le watu yeah. mai lalo le vava'aiga le minsta o ta'aloga. Kama. Pai la le manaia o le afio le tiakono matua, le fionga le li pale mia, sa afio le lei Australia i le tapua ina o le ta'alonga a alo. Ngaro kamaro. A le o na whaia masui o le malo. Ia, manaia le tam whainga tama le man Samoa. E manaia fuafuanga ia wa whaia le whainga malo. Tu uma ia malai ta'alo i lalo o le vava'aiga al Minster ina ia whaangata tau la lea a wā ta'alonga ese. Whawasenga lea vaenga o le whanua whaile soka. Whawasenga le meo lakapi. Whawasenga meo kikiti me pena. I mai lua se lau ono se puru eka na te whalongo i nai i whea. Tōna mato a. Ia. E mani, le sina me ta o wharongo, toi whao ngā le vanga tu waifuri le tātou le Samoa Land and Survey. I uma le Land and Survey le toi au mai uma i lalo ele ia sa le MNRE ma le Samoa Land. I uma loa mai uma i lalo le whamaru le o. Walawa si fila le vaenga na lawa i o i tonga mato le ofisa le nā. Okay. Ia, tātou tatalia ia whainga le malo o lo tūlei mai. Ia tūlanga na tātou tatalo ia manuia o lātou whaiwa o lātou tam whainga. Wai, a tātou mai tau atu. E le whaingo fia le ngā nuenga lo whia ngai ma lātou. O te tari tonu e umatu anei 5 tausanga. O tau fono le tele o whaale tonu. Ia, tātou tanga i mai la le tātou forensic auditing. Ia. Tana sa nola fionga le li pandemia. O la na tau no le forensic auditing i le taimi o le whainga malo tausi. La le mena le whai se lato whaata tau ia i. Pe tusi se lato ana le tatia. Something smells fishy. Absolutely. Absolutely. Yeah, Willia. We'll wait and see. Yeah. No ta pena ia le vaenga a ta mai manga vai me tau su tusi. Ina ia fa manino a mai le mea moni fa fonga Samoa. Ia le pointanga nga mai ele li pandemia. O le forensic auditor ia fa moe mo company fafo. Yeah. O mai ai na iai ma o kika Samoa iai. O fe me oso fa lava mai o kika. Foi la mela le fisiringia le umi ona au mai o le forensic auditing. Yeah. E no foi la i le fionga te mai tai pan le sa ve pandemia. Ma le sa ve ma minsta tupi. Ya la le meu ye. Umi tele na ya lato. Foi lo le upule foi le accounting. Who knows? They must have cooked the books. Na fai mai le tala le na fesiringia le si pe uma o ia le rile o lau timu ia. E pe melo timu ia le mafia fia. Au tele o mea onga la iai. E to interview ma ilo ma tu. Kanino o masa mol sa unoanga lau timu ia. Ale wa emo ea. E tali ia mama bea. Ele ni mea onga. O le ali ke fai atua o lo matua anga fo e fai mai o mama bea ali se le a. Ia. Nana ia. Vai o le mana ia tai ngoa ia te whai ngoa i nai. Yo i ngoa ia whai ngoa ia tula e pa ia si vaenga le ale whai ngā malo fau. Ta. So le ka ke ngofo ma upgrade i ngoa le vanga. Lawa mawani lato i ngoa pālangi. Ona ta o mai la ia le ta asia tula e pa. Ia. Mua au te le whailo atu o le tā vai o le Asia. O le la au te avatu le tu ua lalo au whafonga Samoa. Wa ia o ni tusinga na wala au mai. Ona o ni tangata whapea sa whaia lato okania lato vai o le Asia. I le maula lea
le kopi o le akaiku lea o puloku a kanata. Ai whapea mai, e a watu vai, e na o vai, e le o iei le vai o le asia. Ia, le la uto a watu le whamanatu ma le whaailoa ia o tou. Iei mena tutupu i Australia pulotu. I lona whaabalea ina leo tangata i tupe o le asia, vai o le asia. Lea na o mai e ia te au, ma pia foi le sunga tuila epa, i ni whaitionga tangata mena, whamaonia lato tupe. La meno iei, na toi ai oi pulotu i tinama tangata nei, e o mai lunga po kala me toi whailo mai le ai wasese lato. Lea la, le iei se manatu o le a whailo atu, a langa o lea wa whailo mai e tangata. O le fo watu e whaile tau whavalea lea ia lea la whatuai, a o tau fia maua le asia, le wai lunga le a foi, lunga le screening umela o telefoni, o lua tasi, lua iwa lua, tau luono o tasi. Toi whaafonga mai, lua o tasi, lua iwa lua, tau luono o tasi. A whai fo e te fia maua se wha maoninga o mea umane tala noa tuai, lewa abatu manino i luma o tau whaafonga anga Samoa, o le vai ne o le asia, e whaafangu la popoa nei, e te tono le pusa, e tolu se lauta la 5 susene, i e le o memba e te tono le asia. Au i la tau ia le memba, na tau te sila fia le tau membership fee, le maua tau le tau pusa vai. Ona saula ia le tātou ia tula epa, vai le na tau nu mai fo ile, e ono ia Jowson tau nu mai i la Safaraili. Ia ale fo toi tasi le totoe a, le whatari le oko le Redox Gold. So telefone mamalo la tunu usama la au mai last week, wa oka la to Redox Gold, ona tu langa la lea, whapea mai nai tina nei, mo whanua o au e maua ti ngā o so ona pona iwi tuli. Le la whatu e tina wha mai wata le la wā inu le malo losi o fuala au painkillers. E langona e le whalongonga tino i ai isi vaenga side effects. Le la no whatu tina. O le jau le whapea fo i alanga moana le pusa. O le jaule nei, it's an external jaul e te whaongaina. A whapea la mata lau TV, e whalongo i fo ma ini ti ngā o tuli, po so onga po na iwi o ankles po o ao 5. Ia nā longa puno whaama, whaapasile, le jauli lo 5 milimili, ia milimili lo 5 po whele mea latina, whaonga iai. E le ai so na side effect, wai e te le consuminga. It's an external gel le whaonga. Whapea foi la le mea lea. O le ale mea ti ngā, o lo tua, o tau au, mili ai le tama lea. I e whapea nā foi la ona whaamanuia i nai mea ti ngā tino. O le au ngā leo vai ele asia, e le aini vai la au o ngā osi ai. Malo. Ke lo pena e mawanga la se tala tūlanga le vai leo le asia, le tūlanga le ia pulotu atu la epa. I kei o mai. Le na whaelo mai tangata whapea, whamolmole ala elsa ongo le nei vai, o le whai atu pe inga o le vai sua vai ia whatule ai. O le asia, e te tawana e iloa, i le taimi e tau nua toi le whangu. E sio, tau wa ai mai lewa, tusa o le langu leo le whangu atoa. A lewa wa me ona wa umana breaklesio. Lela e mawaile le mea le almea e sau atoa umale le foi le vai i le sio le e le mwhaina se i longa la vai te tatala ina. Fito ama whaina i lolola i o le whangu sao. A watu ai matala le tāpuni o le whangu. Ia e mauti noa ai la ia ina. E leo se vai sao le nā. E leo se vai sao le nā. A pēr no whai atu foi. O lesi me mata i tū. Le cold label le tua. It's horizontal. It's not vertical. A watu la e te tango atu e whapea e matala masa e mele pepa.
na e mautinoa la ia le o se vai le asia. Langa o le mea lea wa embedded, printed on the PVC. Ele mwhaina ve ese. Ia, malo whaftai, ia e au ngā tele, o nei mea ma te whaasala utua. I le whapea o sailintu pia seisi, au lona tāua, o le au ngā, ia i le soifua maloloina o ta elena o Samoa, te lola titi atu numero Samoa ia whangaina le asia nei lo o papalangi ma to te lo isi atu nu. Ai, ele ngata le asia, products malapa, ale company, e au ngā tele moro soifua maloloina, ia bala wane tupa i le orua tasi, lua iwa tolu ono o tasi, ia te uto uma New Zealand, Australia, ai mo tātou nei America, ma territory uma, ia bala mai i le 5 ono lua, tolu fitu o no lua. Ia, mo whanua? Tu le po i entanga te i wa email mai, ma text mai. Ia. O le tātou jau le Renew 28, pat taula le me tinga o le tino, po me o le skin irritation, e se lau se futolu tā la 5 fuseni. O le tau le Redox Gold le au ngā mo so onga po na iwi tuli o Angus o 5 e se lau se fitu tā la 5 fuseni. O le tau o le tātou vai le supplementary one e tolu se lau tā la 5 fuseni i le pusa atoa e whāwhangu la popo e tono le pusa. Ia, nei o tau o kurimi o crimsia o Charlie nei amato 70 e tu sale tau o le Redox ia ma le afoi ma le Renew 28 tau na ia ma e fits futa la America. Ia, na ua whaido atu telefoni o le orua tasi lua iwa lua tolu ono o tasi ia mo te mo whanua i New Zealand mo America ma territory uma i nei wala mai le 5 ono lua tolu fitu o no lua. Ia, ia. Mole lava. Nei whailo atu pea a o whafonga mele malo le atu nuu. O leo te tango atu nei le ele text le amai ele tangata o le numera le nei o le olua tasi o lua ono, balu lua fitu tolu 5, mo lo sila fia, o le a ofa o ina lau numera i leo leo, ona e ese le lo le ma fau mau la fonga, a fai o le tūlanga na e te whaia i au tu whawhine po ni au tuangane po ni au matua, a lue whai, a ia e mautinoa, le wa o whai loa atua ia, o le a o avea lau numera i leo leo. Ia, ua le mawhau le text? E o vale le mawhau o tala e ngata ai tala. I tango e sen mai pa mon pe mo se no. Ia. Ia, ai le lei o fai ale me te taun tar fe ngai mo inga tangata fa pena. Io e. O le abatu sa wai lunga i o na lai alon tatanunga me le anga mo me o vale. Your text and everything is being screenshot. O la a whao o i 5 o leo leo. Kai. O se numera ina ia o tō, o se numera i wha? O numera ina New Zealand. Ia, mana ia. Ia, o te manatu o leo ua tāna i mai le si ui o le tā por kalame. Paftai mo le ta pena ina po o le nā po i tū o le tā o nanga iaso, mai aso tai tasi. Mo whanua te loa o nei mea tau te whaia. Ia a le itangi ai tātou, ia a tātou lava whamoe mane manganga mau runga. Ia mau sa tātou sao tau te fisoasoa ni ai i le tātou malo. Wana mau runga i le eise whamoe se si tau whaleanga stangata. O le whamau o le lato foi pito la au e whaalau loa i le lalolangi, i le lato foi vai e sa o le lato. E le mwhai lan tātou no whono fo tātou. E le mwhai on tātou no whai pēr i le lato. Le anga o le tau te whai atu. Ano no fo foi malafo mai o tātou e tau whaleanga.
Tatou e tau whaavalea. Ian tatou oa e ale whapea. Ai le lei ana Ola whamas. mana i o le mta upule o watu sa o nei tula epa. Wale e la tata tala noa e tatangi lau telefoni. A tatanga atu la e tolu ia teksi e au mai a. E lua ni teks o le fisilingi e tau o vai. Ma le teks la le nei a mai ei upuleanga le nei. Le la runga o tali atu ai ia abe ma oe a. A e sa wale telo le ngasu. Le la wo whailoa sa o atu o ilungo o le pokalame. Le o whamawina lau numera. Mai le ai e se la tangata le te whai mai ai. Le ai o la o vea sa o lava lau telefoni leo leo. E la tau te sa ilia le ona o le numera lea. Ia ona tā lulu lima la ia. And I will say, be my guest. Ia, le nā, malo whaftai le on sai, whaftai whatotoa. Ia, e patua nei a manoa. Ia, ia, mai se tala i tātunu. Ia, tātau mawai ai. Ne reitu lepa whaftai mo le au nanga ia whaftai fo i le whesuia inga na whai le nei aso le tāpō kalame a. Ia o mea lawa e whaapea mwhai na whai tātou te le tala noa mani mea te tupu mai a. Whaftai e la ia i lo lava papale foi. Toi tu i tua tāpō kalame. Ia lau whafonga anga sa mo le nā o mea o na tutupu o mea sa tutupu. Ia mani mea fia wha malama tili. Au ili ina ia mawhai na wha malama ina fina ngano maloto. Wai o tele lawa nei mea tutupu. E esele au wala o lo wha se ina ai le au mainga o le whi au. Ia au le o tonu le sunga le li whatonu. Paulo le au wale mwhaina watu wha mamlamanga. Ia i tātou uma nei whafo so se tulu inga. Even for ia Samoa. So se tulu inga o lalangi. Ina ia mawhai na au ili le lei. Ina mawhawhaingo fia na malamlama o tau finangalo. Mai loa ia o tau le mea tau na whai. Ia, whapea fo i solonga le lei o sio tātou atunu. Ia, a whai fo wai ai se ngangana wasala i o te tātonu. O le so o le aso sa pati o le lii. Ia tātou te mau le loto whamangalo. Ia, le nei tula, a whafonga mai le a fionga ale min sta lango, ale mtanga luenga o whainga whaiva, whatoangam whainga whaiva. Ia, tātou te le toi wheloa ai ia manuia toi te liwi Samoa. Ai mai se fo le tele o fufuanga si o tātou atunuu, si o tātou malo, ia manuia o tau tau mwhainga. Ia o le tala nātu la epa, ia manuia fo i oe lo walo atu tau sa pati a tae au, ia tāte toi whilongo ngai pēr. Tai tele mawhanua a tele i tau mawaina i ra fia, iai ia si mo le whasalonga fo i whamaisenga, le whatoa tau nu mai i la fo i ia o seri isa ta alo ia tiau o coach nei lakapi o lela o ta mai seri o ta vita David Leofo ia o maliusion fatua ia le tama ta i o fatonu Leofo le aso se furu male lima o le masina le nei na maliwai ia fa mesia le tua ia te uso David Leofo male no foalo ia loto tele fa mafan fanatu le tua i temi fa penei ia pe o vai ko le tatu tua ia sile toma ia mana ionalo ia fa pe foi ainga na lua kai ia alo fa tele tu ia ta filo le vesfo ia le fa tai so i fua ia manatu sa mo le ua mai a fo i le por kalan fa umio ne fia tele io ni ta penanga mani mata upo e ono fa ilo atu tatu atunu ia mea o lo o la pe ai pe ono fai atu e fa fo i o matu fai atu on io ai la fo mai o matu tau fa leanga ai le ya lo tu fa masino mai le lo tu lo imata upu tala no ina ia male a wala mat o ai le usu o ai le tali pio tulang fa pena ia Samuel atu pele ioe o tanam na wat te fia ngaru ia a ua lolo fo ilaso o tau tuaina lo to pa ia malo to malu manatu ai na se u fo ilo va panua lava le tau tua ia mo oe ai le tau fai longo pui ia lo to fita fa fonga
Mani tele le asosa ma toenga o le asosa ia te utou I Samoa, New Zealand ma Australia. Ia ewa pena foi ia matui Amerika nei manuia tele le anga ia tu le whainga me atai au manuia lau whainga taulanga tatu whai taulanga fia io e mai foi le tari fia mo I tato mo nilawa I tula ia ele whiana vesea le langona pa I le tatu whainga malo io e malo le on sa I malo whatotoa ele whaingo fie au wala lo tu iai o le tasi le aunga ma le whamoe moe Io tu whaia me sili ia manuia Samoa ma on tangata anu. Ta tia ia le pola motutua ma le tau whaaleanga ua mumu sae ua le iloa tua oi o le winga tau whaaleanga le tau la malama ma le tau whaososo ia o sia mato pito la au lea e tau langolango atu ma tau whai fisoso ni atu ina ia tu ititia le winga tau la malama o lo iai Ea uru ta whenga, ia e sirifuti ai vesingano. Ea o tou lunga whaimtaitai, e whela fuai ona o le whita ngai, o le ita o le isi, ona o tu langa whataitai wha le malo. Ia ai ea whaina o matuai tangata nuku o le atu. E siri musa fwoi tangata nuku, ila tau le meolea. Meole so na o le malamalama. Meole so na tautala le mafau le iloa le aunga mafuai o na tautala. Monela va fiafi ia mani tele le folonga tai o tatu watu a fua mai lava I le fionga I le au mamangu le malo man masiofo suia le fono a tofia maola tu fatua o fionga le tai o le malo io e lau fionga I le palemia lau sunga le laulia le malitoa malau kapeneta o minsta ma le vasenga o minsta langolango fonga fetalai ma le sui fonga fetalai ia taina ne fo I le latala io e I lau sunga I le tuila epa ia malau le tuangai ia manui o tu whaiva ia le tuenga le asosai na tatu wheloa I le aso atai au pe atu sai ma le angalelei faso le tua ia ma ia tiau nei lau tu ona masani tu le pa fa taili o sua o te fa to fa so I fuatu sa mo I le nei vaenga o le afiafi ia so I fuia